Maualunga le agalelei fa'asoa o le atua i lenai tulagi ia e maise fo'i lenei tulalolagi o lo'o mafai ona fa'auauina atu ai le tautua lau si'ifoga o le taeafou o amai oe o amai lau fa'asauga o lenei aso o amai lau folauga i lenei vaega o le vai aso ia o te manatu o lenā ua faiuina ia le fe'au lenei vai aso i fe'au magaluega ia i latou e usu le taeao i latou e o atu le afiafi ia e tenane fo'i le fanau a'oga i nisi i vaega o pea iai Samoa, New Zealand, o Australia, Fiji, o Tonga, pi o le tou Australia lenei. Ia e pea tua le tatou fa'atalofatu le tautua le fra matou o mai i le stofi ne fitoa mai matou le afiafi o le ua tatou taimi le ua iai tatonu le tulai ono. Ia manatu o leo fa'ato'atā le tula lua i Samoa pea e masalo pea o le fa'ato'atā le tula tasi ia te outou i New Zealand. Ia masalo le fa'ato'atā le sumatasi i le taeao i Australia ia. Manisi a vaenga o le lalolagi e leo mafai ona e silfia ma o iloa ia atu uma o le lalolagi o lo'o fa'apena ona tatou iai i le vaenga ma le vaenga o le tatou kalena. Ia ae manatu o le maia ia o le fo'i o le toe amatalia fo'i o le tatou tautua ma le auaunaga o lenei aso. Ia e le'i mafai ona fa'ataunu'uina se tatou tautua ana pō le afiafi ana nafi ia ona o nisi fo'i o tuatuano'a le ma'alofia ua lē mafai ai ona fa'ataunu'uina ma fa'auauina tatou polokalame ana nafi ia e fa'afetai le atua i lana tausiga i lou suifua ma lo'u ola ia lea ua tatou aulia fo'i manuia ma ua le fa'asiliga malosi iā te oe o lo'o fa'atauotolia i totonu o maota gasegase tainane fo'i totonu o lou lava outou lava maota malawa fa'afetai ia o lo'o avea lenei polokalame ia ma nisi fo'i o polokalame ia o lo'o fa'aola totoga iā te outou i taimi o mafatiaga o lava ma tamata ia a maua fo'i sina ata o sina upu fa'amalosi po le alava ia pi o le agaga lenā ma le auga o nei polokalame ia o lo'o matou aga'i ai ia ua lava loutou pa'ia ma loutou mamalu. Sa'i mai ia si o tatou ia lea o lo'o send mai tatou messages ia I will get back to you mai al tatou fa'atulima ia o lenā le lagona le tatou atunu'u e ia fa'afetai i le atua ua fa'ape fo'i ona tatou aulia manuia le gata o sa'iliga le tagata lava ia i ona li'o fa'ale'aiga sa'ili ai manuia i la le tino o nisi feagai ma meo koses o mataupu fa'alea'ooga mafua ai ona tu'ua le atunu'u ia ma o tatou ta'ape'ape mai i le lalolagi tele ua leiloga se atunu'u o le lalolagi e le'o i ai o tatou tagata ia i le gata fo'i mo meo o tofiga fa'ale atunu'u o fonotaga ia o le tulaga o le tatou si'itia ese mai ma lo tatou atunu'u o sa'iliga manuia ia o mafua i le gata fo'i lai lenā ia o nisi fo'i ua o latou maua le tulaga fo'i le o le fa'aipoipo atu ia pe tala atu le gafa i nisi ua ua o'o i le nu'u o le atua o le nu'u e fa'apea sa iai ana mua iai le agaga fo'i le ia aua ne'i filogia le toto
Io ale lava ua tala ia ngafa o tatou atu o le vainga no tele le na le mfai ai ona o tatou tuuna faamanuiaga a le atua i o tatou tagata io e le ngata o le oe saʻili manuia o maaiga ave le toʻalua ave le fanau ia pe alu foi tagata ia patumunimuli le fanau ma le toʻalua ia pe alatu foi le tagata e vesinko ia alatu ma fai aiga i nisi tagata ona atunuu o loo nonofo maumau ai o nisi foʻi o tatou alo ma fanau o le tatou atunuu ua galulue luga o va'a la'u oloa ma va'a la'u pasese i le worldwide ioe ua mau ai avanoa e o atu ai ia masani ai tamā ita'i o li'i o isi atunuu ia ma fa'apena ona fa'atumauina le masaniga ia ma aga'i ia e loa ina paia le faiva o fa'aipoipoga ia ma avatu ai le filogia o le toto Samoa ia ma filogia i toto o nisi atunuu o le lalolagi pe o uiga na o le suifuaga ma le ola o lea o lo'o tatou maimoina po o le alava o le mea e aga'i ai o fa'amanuiaga a le atua i leai sisi o tatou e atoa i ai sona iloa e ala ese mai fa'amanuiaga a le atua i o tatou tagata ai lena o tatou fo'i Samoa ia pi e fa'aupito lava ia e fa'atapito lava se talanoa i o tatou tagata ia ona o tatou polokalame pe fa'agaga lava mo tatou tagata Samoa ma fo'aga na pi ai o fa'amanuiaga a le atua i lena o tatou Samoa ioe o mea foi le atua i so se atunuu o le lalolagi lega foi o le atua foafoa na ia faia so se mea so se lanu ma so se gagana manino ia i foi la le tatunuga au tatou iai le aso tofi lenei iā matou o le aso fitu o le masina lona lima o le nei fo'i o lenei tofisaga ia po o le masina o mei ia susulu atu o i tatou Papei o le moli i le pongisa la tatou amio ia lele o oe i lou nu o au foilo ia taita i tonu e ua le iloa i le ala moni e tau i lunga ia susulu atu mo Yesu o oe i lo nu o au foilo e toa tele e ua pelongia i le matapoto o ia satani ai atu ia i le talalele o oe i lo nu o au foilo ia taita i tonu e ua le iloa i le talamoni e tau i lunga ia susulu atu mo Yesu o oe i lo nu o au foilo ia fa'amalolo si manu o ao
e mawai tanga leali I pai tai to ata si lenei fe au o oe I lo nu o a foilo ia taita I tonu e ua leiloa I lea lamoni e tau I lunga ia susulu atu mo Yesu o oe I lonu o a oilo ia susulu mai lo malama ia fai masulu I o mātou vai o malama I o mātou wala o aua fionga o le malama I o mātou tangata ia susulu maia masulu ia I lo mātou pōngisa whaftai lau fio au lia manmania le nei aso tai leola ma le malosi tai aso whaopopo le whaitawina o aso o le mātou ola ia ua mātou mai e wala au lau fio o mātou fesoasoani siria fio maia tautu lua ia le tautua a se au nanga I o mātou tangata le nei fo iaso fa atu atoa mai e lau fio so mātou le atu atoa fa malama ia te au so le malama fa ai loa mai ia te au so le loa fa ngangana mai I le vai o le tangata te talo tamai o laula va fio o le nganga o lo mātou fesoso ani sili mala au ia maftaina ne tautua o le ne yaso le ngata ia te au le awhaia ma ta I o le mātou por kalamele so ia au latu fo I mawhai o na whalongolongo ia ma o mātou io e ngaru due whaatasi le ne yaso ia fio mai tātou ma oere nesi I o fo I nei toe tu lama toe minute tau ma vai ma te ai le ne yaso whamanuia sa moa so o se tafa o le nei lalulangi ona tangata anu mai I tangata mātutua se ia pa ia se whato awhana mai le lalulangi o au na whai whamanuia o le tatalo le nei yaso tātou ma oe ui ma ngalo mea malawa ua o mātou se ma whaale tonu ai. Wha mangalo I o mātou tangata. I mea ua whaale tonu ai tangata I le vā maleisi tangata. E sili ai. No mātou le loa lo tātou wāwhiangai. Wha mangalo I mātou. I le toto pa I o ke risolo mātou li I marwhaola wole mwala au ai. Amen. Ia susu atu o I tātou. I tonu e ua le iloa I lea la moni se manei o upo ni pisi ese le manei very deep o lona o le lato ese mai ai tatu pisi fo I masani ai leola ai no nofo nei ma e baba ai I winga o nei pisi
o la tu upu na te au mai a peia o le tio a fai le tala fu le e launga pese ai le pese launga io le tio a fai fo i io le anisi o fai ngā dunga fo i pe o i lato e fu la i mea so se au lotu a te alu i ai po le alto i ngā au lotu tasi le mea na te avea o e totonu o le whaolatanga a le tu. O le mea tau vi ona vi inga. Ona vi inga. Te mana tua le amatanga o le matu lotu leo lo i te minei. Sa matu whangaina la le wharisa tele piu i nāna tele na i tai le lata i le ocean. Lunga o le street e ta mo tatu i lata me i te. Lunga o le street e ta o sira ma le toru. Cross street le na. Iai le wharisa tele ana na le wharisa le bangale ta o le Congregational Christian Church le UCC. Ioi. Wa la na whaingoina o le UCC i nei pe o le lotu ta itina fa lona fa Britania fa palangi ta u palangi nei yo United Church of Christ. Ioi. Inala na amata mai se matuta mai o lotu le mau te le i amata mai le main sanctuary a wa te le iailan tamai potu laiti na amata mai se matu o lotu le whaingoina nei o si fonga o le tai a fo. Le winga la o le tala o le pe o le o fai pese la le lotu nena. Lot palangi le o te whai atua. Tusa tu a lua e iaila ma le latu pi anu fu le pe ni pipe organs. Ka mahui e o tangata fai pese o le lotu lea. They have master degrees in music. Ai whaafonga foi la i leo la o fai pese lea. Pispalangi. O le tapena le lei e te whaalongo i vi inga o le atua. Oka. Auto inga pesea. Fatia pula tusa leo whasa moa tato. Same songs. Ioi. Ole o fati fo i masan fatia. Vivi ia tuia ilo tato watu. Ya, o pese umana na liliu tato ma fati same tune, same lyrics ilon translation. Le pe rata se laiti ai. O le winga lo talo. Te loa au nofo nei tutun. So le pini leo ni angelu so le. O le mea le winga lo tala o le sao ni ale le. Then, tu wala ia le. O mea ie, tasi le fina ngalo le tu, o le sao ni ale le o mea. Sao ni ale le. O nota ngata o mai le ise si e pese fua. Ie fula temi i vai laina o le sounding. Ia pewa e any special ka fu singers. Oka, i tangata mai lunga o makua opera singers la. O leo, e leo tangata wai te vai lunga o TV. O leo musiko whonga ni tangata ua ofa. Le ofo fa pitoa lo latu wola mo nemia. Sole. Tasi le na me avea lo to ioi. Pia te fialu i te nofo tutono mo te whaalongolong. E pā lengi le leila. Wha i la le pese. E saula marwhi au ar whaiwhi au. Oka. E te alu le whale wha amaliei na tu sa o mai alwhi au i le au whatu spaia. Ile au maya application fu le pi fa falling am application at mo fa hit le tangata eita e fa fa io it is paul le now le me selo at mainga no I versalia na mata me mo to rotu le te mi o ina fu facility a torna na osi ele matu fe nga
ma le matu faifi au le usfono tuni Samoa. Fasale o tfeti yo o le facilities o parlani o le mama. Matango fie mea uma e te ruatu le wharita ele, le facilian me le whapeka kukamaka. Ese matango fie e whaamaliina lo loto I pese. Vi inga. Ioe, au te whai atu sole o ka se matango fie moni mau fo I tatu producer le wharongo mai tua. E matua I saunia le leng. Pese la lenta tu sua tu nei, lena u tu pese nei. O le pese tolu ono tolu se lau ono tolu. Mai tu pese, le foi la te fai atu. Ioe. Fai mai upo pese lea, ia susulu atu o I tatu. Fa pei o le moli I le pongi sa. Le tatu a mio ia le lei. O oe I lo nu. Wa ufoi. I lo. Se mana ia. O lono vinga. E le susulu watu se isi ia mea. So the song, the lyrics is talking about our behavior. O lau a mio. Ia fai le a mio mamoli. Ia fai la tātou a mio mamala malama. A o le upo sa o le peselea, e sau mai le tusi pe teru e lua. Le lau fai tau ina tu tusi pa ia. Le a to e fai upu. Pe teru e lua, lona mata upu mua. A o lona fai upu se furu maleiva. Le lau fai tau ina tu whapea, fai mai fai upu furu maleiva. Pe teru e lua, a o lona mata upu mua, manta bia e te vai fai mai, te le antatu fai mai, lua le pe teru. Lua le korenito. E le whape nā, fai tau ngā atatu por kalambe. Ioe. Mena e ngā i fo si meo si au ina le lei. E le mwhainau fai atu, lua le pe teru. O te fai atu, pe teru e lua. E le mua e lumar ta avat solfanua. Ai muri atu tua solfanua. A whape le whanonga uma mea tangata na o ina le lei I mea whapea. Ioe. Me lana le nuk fai atu. Atu nu fai au ngā. Ai mese lava foi, le matu vasenga o fisosoana. Ioe. O le tusi a pe teru e lua. A o lona mata upu mua. A lona foi upu se furu maleiva. Mea no fai tau pe masanga no fai atu. Ele a vele foi upu se furu maleiva. E na te whamatalaina ia le mata upu mua. Na te whamatalaina. Ele me whain tatu malam mai. Fai mai la lang fai tau. O loo ia te I tātou fo I le upu o le valo anga e sili lona mausali. E le lei ona outou nau iai. E pei o se moli e mumu I le mea pōngisa. Se ia tafa mai ata. Se ia alua e fo I le fetu wao I o outou loto. E tala noa lo le tusile e tau le whapea mo meo valo anga. Kia na tu tusile fia. Nā fua mai lava I le a matanga o tusile. Mai ere kenese. Sau ia sau Ezekiel, o Jeremia, o Isaia. Pe o tusi na e iai tu tolu mo meo o sau noanga whaavaloanga. Ioe. Se I oa I le whai unga o le tusi, ia po le tusi o whaalinga. Langa leo whai mai whai pos fumareiva. Lena tui whai tau nātu. O loo ia te I tātou fo I le upu o le valo anga e sili lona mausali. E le lei ona outou nau iai. E pei o se moli e mumu I le mea pōngisa. Se ia tafa mai ata. Se ia alua e fo I le fetu wao. Oi I o outou loto.
Ia, pena fai atu. O te tilo i le au te lenga, e le mwhenu whamatalaina na whi upulea. O le tusi a Peteru, na tusi a Peteru, tau te talanolo i a Peteru, tau te talanoa i le soo o Yesu. Sa ingoa i a Simona, petai ia ina ua, petai ia i mawala awina i Yesu lunga o mtawhanga. O lana pisinisi o le whaiwhaiwa. Ioi, o na whaiwa na tausi ailo na ainga. Peteru. Ioi, o Simona. Mulmuriane ua wala awina e Yesu i le ngoa Peteru o lona winga o le papa. The Rock. E a fua i sea, pe tasilea so o Peteru ape na head boy. Ioi. I lona vai teimi le mafutanga to sfuru ma to lua. Ma Yesu. A o le faitaunga lau tilonga atoa i le mata upu mua le a fiela ma fai upu le na o faitauna atu. Pina te wha matala ina o upu wha mawhanawhana. O upu wha aloto tele. O upu e tu lei i mawhauwhaunga ma nganga o kerisiano i tutonu. O ilingo teki sa ye na vitemi. Ioi. O le na. O le upu e tu lei ai i tangata. Ele o se tusi na ave nisi tangata. Na ave saoa. To the Christians. Na ave tangata o whaatala le leia. O le hara wha moe moe. Ina ia tu mau le whaatua tua i a Yesu. Le aunga atua le nao. O le tusi ino mta upu le momua. O isi la upu iana ufa mamawhaina tua ni e tusa o le pese. O le whai mai ia le lona tue whai tau ina. O loo ia te i tātou fo i le upu o le walu anga e sili lona mausali. E le lei ona o tau nau i ai. E pei o se mōli e mumu i le mea pōnsa. Se ia tafa mai ata. Se ia alua e fo i le whetu au. Io o tau loto. Na, e a fia i lea pe e refer a ngai tua i le whaalinga. Ma tua i le whenga inga tua i. I mea fo i o whaalinga e a fua i ona whapea mai le salamo. Le lau tusi o le salamo e fia. Ioe. Se lau suiva. O le lau tusi o le salamo e se lau suiva i e pe o le lau tusi le na o le salamo e na te au pito umia. Se lau suiva. E vai ina i mo meo mo tai tusi po le alphabetical order i tai. Ioe. Te au tango la su e atu pe o se lau suiva. Lea la whapelo na whaitauina. Ioe. O lau upu. O lau upu. O le sulu i o vai. Ma le malama i o wala. Salamo se lau sumaleiva alon foi upu se lau malima. Lea i upu pesele na whaituai. A o winga atua na ratala. Ioe. O le tusi e whaamatala mai ia i tātou. O se tusi o le whapena tusi mai Roma. Tusi mai nā e le li o Peteru. A o iai le tūlanga whawhalipuipuina. Mana tua fo i o le li o Peteru na whasiotia na whasata roina. I le fia tolu se furu ma le 5 tausanga. 35 years after. When Jesus returned to heaven. Tolu se furu 5. 35 years. Tolu se 5 tausanga talu on toe fo Yesu. Toe tu Yesu ma toe fo i le langi. Ai na fato a maliu ai le li o Peteru. Simona Peteru. Ya, ele pengo fie fo i le whasata roina. Le fo i so. O le so o te la e fo i tala au kirisiano.
Tiri tatu tala whape o le so o so vale, o le so o a, o le so o whaafiti. La lava le tuenga whamatala ai. A o le tāu o tangata nei, po le a lava malea. A o lo latu taimi ina o latu mautino. O le mea ta o le a. O le toe salamo I o latu winga ma latu a o fia ngai ma Yesu le ola nei. Latu tasiara ni tangata tustusi. Nei le tustala o le Peteru e lua a o lon fai moso wavanoa fai tau io o se tusina te whaamatala I lunga o le mawhauwhaunga a ue talo fai o le atu ua le maftanga o tusi le whaamatala I apopo inga ma tu leiat I au kirsiano tatu te le mafuta pea upu foi o te tatu matua ya tatu ya so tatu laiti ba ai uto se fai fale leia uto wa mio o lo mata mai le nu o lo mata mai sa moa ia te uto ia uto lo tatu te le mafuta pe le ola nei tatu talafona le fai tatu fana so le se fai fale lei wa ka ke le mafuka pe le ola nei ia le kemi ma ke fio ke kuai ia au kokura mai o lo fangia o to tangata te fa penale tu sile tai fa pena fo linga o tu sile o le tala no te lo tala no tu na foi upule no le yepesi o le tala no tu le lo telinga ina ia manino le foi upule al fetoi le na yepesi o lono winga o le va ai fa tu sta o le au nga o le tu sile ai mesele mata upule e ta pena ai loto ma faufaunga ma nganga o tangata kirisia ele avesi au fa pau o lona winga o le mele mana mia to maintain o atato wa mio ia susulu watu e te leta walu te launga I mo se pulela e te leta woto te tutu ni matiti e malaunga aya ua lava atato wa mio ua lava matutoe la wa mio mala wa mio e susulu watu semana ia tala I le tauturia ina fai tatou ma o afsosoani I le tauturia ina ia fai tatou ma fai fiau au le a le mea le tau fai ia fai I tatou ma tangata e susulu atu le malamalama o le me mo misulu o la wa mio ma la wa mio lava na matutoi tusa pe te le launga tusa pe a o le a mio tau safia o laua mio solia lava ne na matutoi e fa matala I le lano langi ia fai la wa mio ma la wa mio e pei o se la mepa e mumu I le mea pongsa o lau upu o le sulu yo vai ma le malama I wala ia susulu atu o I tato Papei o le moli I le pongisa la tatoa mio ia lele o ilo no o a ufoilo ia taita I tonu e uale iloa I lea la moni e tau I lunga ia susulu atu mo Yesu o ilo nu o a ufo ia e lo fai mai pese ia susulu atu se moli e fa pe mai pese o susulu mai Yesu
a o le whaatauanau o le pese ma le winga o le tusi le tatu e tauina. I lona mta upu atu o lea. A o le tu ua le tatu mafutanga. O le upu tau mamai. I au tau whaamalo losi. I au tau whaamalo losi i lea. I le whaatuatua i a keuso. Ia pei o se la mepa e mumu i le mea pongisa. O lo soifua ma lo ola na whakeusiano. Ia whai tātou mamoli e mumu i le mea pongisa. Ia, te le fo inia tātou mta upu. Tala noina o le nei fo i afiafi. Ioe, a pi unai upu a matana. I te pena i ia lo soifua ma wola. Ioe, si o tātou o tangata tau mawhai. I leo tātou o ni tangata atu atoa. Ea, e tau sao. I leo tātou o ni tangata atu atoa. Tātou tau te whioti fua ma le lalolangi nei. O lo tātou le category o tangata tau mawhai. Ioe, mawhia, nei sisi o tātou e atu atoa. A whai foi ua anga le lei mai le atua. E le ona o le atua ua ai mai i saua mi o tonu. Po sa o mea sa o ua whai. Ai ona o le atua rawaia. E alo fafua. Ioe, o le tamalo e nofo lava a lo fafua mai. Ia, nisi nā o tātou. Ia no whai atu whamaru atu ona o le tūlanga o le tātou. Ile i tātou por kalamena po. Ioe, i leo whapea mai i Piolane. Tausu minuti ati ai le tūla. E sumatasi i le tai au. Ioe. Ia, lena, seu manu tawhatu i vaisingano. Kaiselina, tamati, tufunga. Ioe, telo nisi o i tātou leo te wai atu mafta mai. Ia, pena fo i Miriama. Nakara. Pena fo i Marietta. Pi, ia, malo le soifua tu lepa. Pena fo i Mei Avito, talofa Mei. Ia, o nai wo, manai pa anga masani ia le tātou tautua. Ia, pena fo i Kiwengi Master. Malo. Tai, ia pena fo i ioe. Whatalo fatu ia ngalu e te pati. Nau whare tolu. Ia, lina, whatalo fatu fo i tātou tautua male. Nanga, whatalo fatu fo i ngā fua tupuola. Ioe, olo. Whapena fo i taua ioane. Ma lole sui fua lau sunga tulepa. Ia, whamani at fo i tātou o kalame taua. Ma lole sui fua manuia. Pena fo i sepa fui ava. Sa o leli sau noanga tule pa whaftai pese ale a miotonu o le tatalo lea i leli. Malo whaftai. Apelin masua. Patan fatu. Le sawa i maiava sui fua manuia tule epa. Malo pena fo i le sawai. Penina sua. Ia, lena pena fo i ia tu ese siu, ta rofa tu ese, lena taulalo. Ia, pena fo i sui fumanuia o pule iala tuputala. Ioe, fatalo fa mai, ia pena fo i fatalo fatu. Amelia fa moana. Talo fa Amelia o wo ma pa anga masani nei le tatu por kalame. Ana Maria Simoti. So ifo manuia lau sunga tule e pa whaftai. Mole on sai ma lor fa malosi manuia po kalame. Pena foi. Yo apo sawa inaya. Ia wake up. Ia ma lor so ifo manuia. Pena foi. E moni fai umu Samuelu. Evo lavea. Pena foi. Fatal fatu le tatu. Tua teo i to filau tuku moe atu. Ia. So ifo manuia. Tina Asio. Pataro fatu i tatu tautua. Ia, pena fo tua fine ia sa papali i masame.
ia oa mai oe ma le fana alofatu tau se fulu vaa whalonglongo ma matatu 11 Levini New Zealand whaftai tele lava Roosevelt Poloai ia whapena foi whatalawhatu mataia mautu tasi Samoa ia alofa tele atu foi le tato Leoni Afelice ia whapena aro memea pe Tira Swanky Maria Lesina Tavae ia io e Lili se misi whapena ia maratu William Brown po i matimu ia ma le toa tele o tatu olo mafuta mai i Ausitalia po i matimu ia io e ma le toa tele o tatu le ua wapa i atu ua mawhai on Saitu Solo James malo whaftai ia whatalo whatu ia vaa po leta kitiona o tausili tuia i malo so i fua tula epa tausili is that you tausili that I know? If not, ia whatalo whatu lua seu manutafa malo so i fua manuia tula epa manuia ia good morning from Brisbane pata manu Eneteria ia Tufumania, lau sunga tu lepa mata matatu i Brisbane, mata ngo fir faso God bless. Ia famania fo ile tua. Ia pe o le nare langona Samoa. Ua mafai ono tatu. Toe fiva aya ina ua atoa le aso le ai statu por kalamia na po ui o lea. Ia ila faina o le lava fai aso le li na te fafusia lu malosi ia a o se malosi fa'afouina fo'i e le gata ia ta'u ma le tatou polokalame auaniga o lo'o iai ai fo'i uso o lo'o e pei o i matou uma lava nei i e pei tasi a le leo tinā o lo'o mai auaunaga uma nei e na o le tatou polokalame ia pei na o le tofā iā moa fanua e filo ia lona si ufofonga ia matou uma o tamatane le ngata o le polokalame lupe fa'alele lalo o le fa'amalu o le si ufofonga o le tai au fou ia a o le polokalame a le tano afa le uso ia savea ia le ataua savea ia fa'apena fo'i le tautaiae ia asiata ma le ataua ia ma le lipule ia fa'apena fo'i ia isi o uso peseta le lalo Wellingtone le fili o le li'i o kanata ia aga'i mai i fea fo'i i Australia ia o si o uso turisi manai o uso lea fai i le letio fo'i le Australia ia sili o lalatoa ma latou ia turisi ia fa'asolo atu ia manatu lelei ma lana fo'i taumafaiga ia tatou aga'i Samoa i sili i o lupe matasila ia ma sili o le malu mau ua galo ia te a'u ia lea fo'i ia lana le atuanga o lona sofa matai a o le malu lona amataga ia fa'apena fo'i le matou tulagi nei Amerika i li'i o su'a Andrew ma Utah ia ma le suga fo'i ia tuila epa lafoga lafoga ia mai i San Diego ia manisi lava o i latou ae pe ala lana fa'atauaina e lau polokalame anga e tasi a le leo tinā lea e filo ia matou uma nei na oi ia na o le sui o le polokalame nei ia na o le tinā ia
ia le malu faitoanga. Io na tina ia mo fanua tupai. Io ia tasi ale leo tina. Ia ai le sitama i ole leo fo i ngatai leo. Io pe ole mitanga fo i nai li tupao tina ia ona ole a fo i ole filo ai ole ai filo ai o so latu sui o so latu leo tina ua o fo i se i vanga nai ia le tina fo le mai i le situ le e tele na faitiu e tangata le tu sala mai sa mo le anga i le a pe pa wale o tina ole ai filo i a fo i tatu por kalame mala io ia pe ole fata wa ina fo ile na ole fata wa ina fo ile na o nei vaenga o le soifuanga maleola le o tam fetu ai le tatu o nei mea awa ana le fetoto ai ia lunga i lato o le tatu te ta ua o taitai ele aini me fapea io ai paua o me faia e paua o mea ua fetaui fo'i le fe langa le mfena alo ele mai a tatu tama fai teu upu na le moniron na le saolole le message. So whatever message we're trying to preach to you people ele matutele straightforward lo i meo manatu malangona io na le saolole le message matu te momori atu e sape selta io mena lina tau mafai wai e sale meta o le straightforward le message e sale meta o tau faleanga. There's a total difference. E matawina le leile tautua a le siufofonga o le tai a fau malana. Ia ta ilo nei te ulato interpret, le toinga interpretation na. Io papea me le e fai tau le lei if you can read between lines ia la tautua. Na ilo la ia lea. I'm a straight shooter. Ele alo upu. Io tu sao tuale famtalanga ile mea e tauma matafengai. O la so. Ia la tatua mata I mo meo e anga ile mea ta o le atina e ina o la tunu. Lo famanatu mai ma famanatu pe iati o Samoa pe o le theme ia po le upu fataua ina lea. O le sisi ngā fua o le ono se fun ma le whā tausanga talu o na tuto tasiro tātou atu o Samoa. O lona o le theme la, whapea na whaitau ina, Samoa o tasi, mose a matanga fo. Ioi, Samoa o tasi, mose a matanga fo. Ioi nga, esen matanga fie. O le hale a matanga fo. Whawhiwhena tupu le meta o le a matanga fo. Ele tupu se meta o se individualism. The only way it occurred in me le tau o le amatanga fo when we come together as a team. So even though le whape atoa I le population Samoa as a team, as one team, ele mfentupu. But the majority of Samoa can come together and sing the same song, lali song, ngat bese. Io tatu whaia se amatanga fo. E a fua I le amatanga fo. Ina ua tatu o mai fatas. Ioi. Toi le se mea le mwhenta tu whaia pe a tu tasi. Mai whai le peni lea. Tu si sila ma le peni lea te u.
Au tango ni na nau ngangau peni lea. Ngangau. Ke musa ngangau te mingi langa paule ola pengi lea. Au tango ni ngangau. Very easy. Yo, le fa pe ke fa valia la ngangau kwa pengi o ko rumba. Ya la ngangau la awame kusi au nuts. Ai ole winga o tama. O kango ngele mangi pengi fa pe se fu. Tu ufatasi. And I try to break it. Hardly. Fengta. I say, o fua na o tutu fatasi. O fua na o mai fatasi. O le theme lale na. O mai Samoa ua tasi. Samoa o mai fatasi. Mose amatang fo. Lela pe manei foi la ta refer ye mo meu sui te to tasi. Individualism is not good. And it doesn't sound right. Ile life ma soifuanga lea e soifua o wolai. Le te fai atu. E tuto tasi lol penilia. Fingofia na utangatu ngangau. A meloni peni se furu fapea. O ke fiu e kau ngangau. O le tau o le na isia tau te wansa tau te tutu fatasi mena le utu pe ua anangata le fatuatua i le atua sa mo utasi. Ua tutu fatasi wo mai fatasi le maturity o tangata. A le minority la le tau te vai o tangata ia. O ro fai mawhili la ko ke attacking a le maturity. E sa opese se. Io le na. So o le sui la le to malo ni le palo tane na umatu nei. O lana o lena te au maia le vaenga le o le tuto tasi. A le o tu le metafor le. O le peni le. Neo te uatu. E le whenga tāia te o ma. Ana ia se sia o peni i. O nganga o tua le peni le i o tō ruma. I o tō lua ai le moni ma te wha maoni o le meo lea. E ngau ngō fie le tangata tūto tasi. E ngau sia ngō fie le mea tau o le tūto. Te mea lale e tau fiu wale si au vaenga. Tō wa ai o tō i e samu. E mā lor tūto tasi. I le pālota le na umatu nei. I praise e le tapipi. Praise tu lepa. Praise le tio umai. Aisea. E whamatala mai i le loto ti ngā. Tā mele kuku e laku mawhaifugi e laku kala aisea. O kako o vaenga umai e toru o le compete. Compete le sap. Compete le fast. Compete le HRPP. Petai. I lo mena o lo tatu vaia. E manu ma lor ma le sui o tuto tasi i alau timu ia. I praise le HRPP. Why? E ita. E leanga loto. E lea mafofau. I le fionga i le lipa le mia. Ma le whainga ma lo o lo tula i mai le temi ei. A o le peni la lea. A o ina tutu whaatasi. Ma wha maoni le whaatuatua i le atua Samoa. Aua le whe maumu wai. E fiu e ngangau. E fiu e ngangau. Se sa wa. O a mionga tatu. Le malo ma i tatu. Taua i o le pesele na o pese tu nei. Ia susulu watu. O i tātou. I le susulu watu se moli. Au le ane mea. O tātou ia susulu watu. O i tātou. Na o fionga i le li pāre mia ma lau whainga malo. Wa lava au tō whai unga whai. Wa lava lau tō wha maoni upu watu ina mai. E uia ina o lea e afoi. E lama atu o tō every single word out of your mouth, Mr. Prime Minister.
count e tangata ni oi. Si tamai upu o le ale ioe e te malele iai e whaitau uma e tangata ni eisea ele aloto e su e se masai e whaaleanga i nai au saunoanga hai leo toi nā malelaina ua malama le atunu mai sa e fuli sai fuli e whai au tau ioe e a fua sea e a fua anyway le la ufa a mata tu le mea o le atina e se atina e le lei o ana le aso no toi anga meli e tatu mta masani o le aso na suati ai le pala o le fasi ele o sale lolonga le fio anga o sale lolonga ia o ina lea ua manatu le malo o le afausia ai ia le pale fa masina fou o le atu ilo matou motu i sa la fai ia sa ta ia ma lea sauninga peina direct e le fionga o le pule o whamsinonga po le i CEO o le whamsinonga le sunga i le pali i John Taimalelangi ia ona ia whaatontonu mai lea na a mata ta ili sauninga e se sunga le whawhianginga na tau whalongo atu ia pe umalawa se whawhianginga o le karisia me tisi ia ona mai alola ia lea ona tuu lea o le awanoa i le fionga le li pale mia saunoanga mātango fie e lantu e tauai ia le vaenga lea saunoa whapitoa i le fionga mātango fie le sauninga mātango fie le saunoanga toe whamanatu o le upuna toe whamanatu e whamampi e taula i ia manatu o le mea e le lei e pia e le lei fo'i i lo mātou motu i salafai le whaua mele i le whapena ua mai i le tātou malosu i se si upu o le motoale na mai le vaitaimi o tofilau mai le vaitaimi o va ai kolongi mai le vaitaimi o tupua efi la tō mai le ale upu o le mea e le lei e pia e le lei fo'i i sa vai o le tala noa i mea le lei e a tātou tala nolo i mea leanga o le mea leanga i a pia i ngata i a pia o ni o tu sa vai pe a tātou va ai whaare tangata wha le mawhau i ai a o le launga tasia o le tamau a inga o le atunu o le mea le lei a pia expect e le lei fo'i i sa vai i oe le si on sa i mai a si la forca ko ia usona ua lafo atu ia e le mea fou e le mea mali e le o te The District Court Senior Judge Talasa Afoasa Anga has again denied Samuel Usu'a's request for bail, and he will remain in custody for his submission. For his sentencing on 26 May, Sam took the floor after his counsel, Catherine Daciel, presented her submission via video link from Auckland on her application. Ia, le nā Samoa. Pui o le latest leo ua whailo mai. Ia.
lea o lo tinai pea ele ia le application ale li o Samuelu o peo. Ia. Ke le lopen tu maua mai o le latest na le ua o vai atu iai Samoa o lo o le fu to tinai. Le fu to tinai mai e fa masinonga. Ia le application na se li o Samuelu e mtam fai peo lai. Ia. Ia fai atu. O famasino ai, o famasino, the same charge. Saanga. Talasa saanga. Si o tatu wa aipo a fo ia na ia recess. But o lea fa pe o la sobos fu mleono. O le masina le nei ia o le toe fai esi si tala ia po le ani si ia alu tatu sa vale tua i le tolu tau sanga. Io in fai fu intatu vai fa pena could be for his safety. Could be. Ia musa fu isi safety. Anyway, leo ua tau mai le tatu paanga ma le wole nei tulares. Le fumania. Ia lau fionga leota so natu o loo tau fai tumua i tusa le nai tulangi ia e mese fo i le nei vaenga o le lalolangi o lo whaatonu tonu tuai le tatu por kalame ia maa lor fola manuia maa lor soifua manuia i lau fionga natu o loo manuia me uma i le ngata i tutonu o le li o whaale ainga o ngā ruenga tutofi ia e mese fo i ia le vafiangai ma me nei o e kalisia ia li tartununga ia wālua tu fo le nā pa yaso ua lolo fo yaso tā vala ia a mai ele tua malama tatu i filo ia mafaa wau le nei vaenga o le tautua ia awa lava ia Samoa malana faa fonga ia e maia fi maia le tatu por kalame ia ma au mai le nganga fatalofa ia e te fatalofa mai lo tatu atu ia mafanga solo ai le tautua o le nei aso matfalo ia faftai tele lava i lau sunga tulepa mo fo nei lau e tātou te whelo iai. Ia, whatalo whatua il pa ia male mamalu Samoa. Sau lava e ona e mātutua se i au sinsina se i pa ia lava se au pito i titi o Samoa atua i laulangi. Ia, e mole atua le whatalo whatele lava. Ia, whaftai fo i mole nei avanoa. I sunga i whawhengainga mo lātou whaltua. Ia, e maise i atula toa o Samoa. Le au fai upu ma le au fai tō whā o le atunu. Ma lo le tō lima ma le tō vai. Ia, ai maise lava le vai taimili nei o lo so wā lava ia le tūlanga o lo ieise o tātou atunu. O no tūlanga lava o mea tau pālota. E se i o mai lava le taimili nei. Tō e wha tūlanga ia Samoa atua i on tūlanga i tau ona iei. Ia, ma o tātou anga ia tu fo i le to e whamanatuina o le tātou tuto tasi. Ia, langona lava o lea o toi au mai uma i a vaenga tuai o le o tātou tuto tasi. O lea langona i le whaaftai tele i le tua. O na la au tau tapua inga. Lea ise me mawhai o na whai al malo pe a leil tapua inga tātou. Mali. Mana fōle nā le mole toi le whaaftai tele lava. Te lepa, mole atu le whaaftai fo i pōkalami nei. O whai lava le nei pōkalami ma mea fo. Ua whai ma vai ma lui puenga i tele o tātou atunu. Mai se leo sinsina o lo whapea ona whaamuli mai i whale ma lanwhanga. Ona ua le to e mwhai, ona to e ia nisi o tūlanga o leo langa nei. Ia, whamalo tuai, whatarofa tuai. Ia, o se whatarofa nā tulepa nei tūla. Malo, whaftai, tāua o leo e whapai mai o tātou atunu. Ia e ngā lava lea whatulima e whailoa tu ili atunu lo tā abatele i alato. Ia le por kalame i le ngata o lea tā te tautuaina i lato. Ia lea lava tam whai whatulima atu, tam whai batu le whatalofa. Whainga, so le leanga le atunu e whainga tātanga tā. Whamaria ngata. Ia lea langa ua whale o la nei mea. Ia tongi ma iai le lei ma leanga. Ia Samoa manatu o le nā o tō whaafonga. I le whapa iatu ia le uso fo'i
ia malautu wo malautu paanga ia se ta amata ia la ula se tala o le tatu container la se tala mai mo si fia tatu sa mo ina ia autu ia tulepa ai le i afilta va el container ia mo na moli atu ia malu puenga ona na maua fo i le taimi o fan is se lua po kalame o whapea ai. O i nisi ua whaiwhai atu fo i ala tu whamtalanga i le po kalame nei. E ei le tūlanga whapea tu le epa e whai i o le malo, i o le atunu. E a whapea e nao ni lau whala vau ata i. Ono tabili a ia le sa o whea tu e malia lo whingalo. Wa le mawhai o na abatu e lau whala vau mea. Ai whai mai le sa o tangata pito sili o na lei ma le tofa, whapea mai. E le whai tala lesi i. O le winga o le whamtalanga tu le epa. E le tu tusa uma tātou na whai e le tua. Ese uma. A le mea whalina e mātango fia il pokalami. Mali. Awa anga whai uma kako e kua kamakau uma. Ia e pouring tātou pokalami. Nana ufa pa ia tu whapena i le pa ia ma le mamalu le tunu. Ese fo ia le maua tau nuu mai, o maua, na tu tau aua tu lava i lau sunga tu lepa. Ai pei lava lau sunga lea e whaafo ina le tātou pokalami. Ia o lea lai e watu i malu i puenga, whapea fo le malu lea tunu. Ia tau whina ngalo malie. Ese fo ia ufo ia kako kalangoa ia wha san mausauri nei i olanga. Ese fo ia ufika. Ese fo i fika ia a mua whanua. Ia ese fo i fika ia le sunga ia tu lepa. E whapena langa nei. Io, on me fo nana lai ona whai e le tua wha whilangulan wa i a laulang. E le lang mea maka uma walanga e pouring ai le mea. A wanga lang mea maka uma laulang. Ia lo e re isi fiango fo walanga e waka le mea nga lang mea maka. Ai nana lang wha whilangulan wa i le tua. Ina ia manai ai lo tātou wa ai. Manai al tātou whaalongo. E whapena fo ila tātou pokalami. Io, ia e tu olalo, e fo e aluanga ia le mea ngatai. Ia, ona tātou, ai tātou te taula lava il taula e tasi. O tātou alofa tātou atu. Ia, pe ola una toi whapai atu. I le tūlanga leo e al container. Ia, manai al tātou container, o leo wa whai umai i mangele, i le whale o le malo. Walanga o le mea lena iei, ia o le ia tastama lea na whai ei. Ia lea la ua toi sauan me i le whale o le malo. Ia, mana ia fo i whai ua ina container leo, o te ilo le whai unga leo le, o container lea ua tele na alu me uma. Te lo fo leo toi tele stalo toi. La fo sau ni males container sau. Ia. Whamali eina mato uma tu le pa i le talo lea mai, on po fo ina wha umai la talo le na umai se tulau samo. Ia, wa le fo e sau ni atu tai au e mai sia au, mai i anisi tang talo. Alo fai. Tuangan le whaftai e le tua ona e. Ia, e fo ia malo na mai fo i le salente nei. Ia. Tua i fia lava le talo. Le lei ano talo a. Le lei, malo le lei. Ia la le talo vo le e saka kua ala te vai tua vo le le malo a. Ai filo le malpamanga vo le umbia ai vai o vela. Ia na tangola ia lea. E au i whawhora tamal na o vela, nge ke opala. Ia, saka po kama ia le malo. Ia, o le mana ia na o talo ese fo. E pe ia o tapo kalambele asol nei. Ese uma wingo tangata. Le lopo lea, le lopo nales, afuto inga talo na le sau le upo le tatu o le mapo. Ia. E mapo e sau le moele upo le mau popo. Mapo ano e mau popo ia i lau tau mafa mali O le me mana ia foi la tu le pa i le talo lea e e au ngā mo mātou ia ta ia le au mātua foi lea le talo lea pavena na pala mana ia la i o tamanga e mapo a foi le lau ai ua matua i vela ma foi le mana ia i le finau lalo i o kangi foi ai al kamalanga e mapo ia ele leila mo le au le ia o foi e mana ia la le susu ia i mai o to inga talo ia sa wai o te whaafi tai tele lava i le ese o talo ia o mai e kamanga e saka
vela lo pero le o pala o le o manga ia mo le matu ai la kamanga ke saka la ba saka ba yo kulai malo ala kamara ngai fia ita tu ni ya ole sina fam talangan na mana ia le o tao ia e fam talai palo le mo nei o whafonga mai la leo so ia la wano wapi uia le na oi puri sofa mo siri o le vai container oi fusi ona sofa mo tai mo api o la wano le o te tau lo atu ai ya sa le le isi so le atu wala ngo ta ole wa me chilenga malo ya awela le mea ngali e kau so mai ia o le tau ala utala ia pe o se li e lo e iso no to finga o le malo i tonu na ai pe o maruenga i e whea ngai ma le tangata le taua o le Trade Commissioner e tau sa le ya sa le saunanga na tulep a le pe o le e anga i atua anga i le o lona winga e whale kele la se ngā ruenga tatu Trade Commissioner o whai o loa ia ta ilo langa lo te nofo tu i Amerika le whai tlo tala o ena te nofo i New Zealand atun me la velo malama o le aso whingar tulepa o te tanton wa o la ia isi ia ngā ruenga whai ale atunu o la pe wha mua ia le alua le Trade Commissioner le atatu ia ai ele ia sa wa ai po se langona fo ua whapea mai ua watu ia le tatu Trade Commissioner le ai fo le se tūlanga whai po o sau fo ilunga ni whatatanong e promote mai le talo ma mea mai sa mua o le fo ua maua tu le isa nonga le ripalmia o le a whai mai fo container me fo i o whala au aina awa tato sila nei lunga o awala tele o Samoa. O tele le. Au le mea. La inga fo ele o whai atu i lunga mo meo me whatau. O mo meo o ka mako mea uma o te lola. O mea la na lela ala umai. A whai o whai mai Samoa o tele la mea na i o. Ia la umai la nge ia mako langa kaul ka mako nge. Kasi ka mako ko ti se futkala. Te lo e au ta i me o Samoa. O la so wharenga nei. O matotongi ma pase sembale. Tina o ta miti mateo las whale ni Samoa. Ta i wani tan whea ngai ona o la appointment si ma la cardiologist. Ia e sili atu ta ua le mea o la susfuman van. Le la uto e katolai a leo to e whaile le mapoking mo le aso November. Whaiunga November. Te nau e whai kilisi masi mai nei. Ai o le vaenga lea, wala no whai tu lea ua e ta ua. E se ta ua o le mea leota. Leanga a whapeo se Trade Commissioner mo lea tunu. Wale walanga tatau on sau e whailanga ruenga o le whaai loa mea nei. Whaatala noa mai, whaatala noa ina. Nai e le tautaia e ina. Nai e ina ia ia pehan for TV a New Zealand po le alawa le whainga. Langa o fua i o se ili malo. O le le langa al ka o Trade Commissioner. Le ke no vai ko se me ele la wala tu container ui tu tangata ele o se Trade Commissioner. Ele fe foi la ngona tafi. E vatu tafi. E afa fon mai foi ni par mia marta to malo. Langa me la e ta fa palangi o le dead meat. Yo moni le tala. Ele se e ne te ua tau fa poi mai lo tra no na te no foi New Zealand. Upu matala tatu pokalame. Nanga so leva ia lofa ile atu no. E langa le ala fa male auso. E ele so tanga, o le tamale, o no uso fontoi. O le uso fontoi le e te tau alang tatu tilo fa ane natural mea iai. Kau ke o natural mea leota. Le mfense se le mea lea. Mfenga ko kilo o mea uma ia kalongo mai le lio fontoi. Mfenga leak out tatu no uso le langa le mfenga tatu a toto. Kau ke olo le nature le so fonga maleola. A pela se uso fontoi le wa sao ia lau fionga leota. A fa pese ana winga o ke faitau ui o te lo isi mea le malu le au me le uso fontoi pe a fe so ta I fa le uso fa le tino. Ia na me le pretend. I luma o sa mon fa pe ia. Mai le opulena o mini.
le ai se whaataranoanga, awana ngā ruanga i taun whai, man wharoa. Te lepa, masalo o yese laf so ta inga male konsula Samoa, ono konsula Samoa. Ole alava ilunga ole radio Samoa i ana pukalame male sunga ia tabai meni. Ele ala o tai ao e whaila pukalame na fo le ia po le afia fo. El tai ao e masai on fo pukalame le ale konsula ma le sunga ia tabai meni. Te le lola e po e se laf so ta inga fo le tulanga na. O le whailo mai ele konsula. Ia e sa o ila lau saunonga. Ele te tau ai ana ia o ia o le Trade Commissioner Samoa. E te tau al temi nei ona saulunga. E fo ele e whaia tātou whaalau iloa ia. Ia mai te tau fo ona iei o. Fo ele ngā singa kaimi e te vai iei o. Ono te fia la ia lea. O te leilo. O fo i mai le. Whainga malanga le nālu i Asia. O te leilo la e po le melna e le ona le o tu o ia le fionga fo i le Trade Commissioner. Ia o melana fo le on tau on tase manat. Langa o leo te le lopo o nei. Po le mea o nei. Ia ale ala pa le sauru. Ia, se ala tu fo e whaatau se tangatalo pe tasi pe lua. At least something. Yeah, anyway. Ia, la ta me ia se tanga i Samoa. E le talafou le o le so le na suatia ai le pala o le whaawaina ia ma whaapa i ai le awhaatui ai le whalefou o le whaamasinonga a Samoa. Ilo tātou motu i oe. Nai te leo ta mai i Savai. O se tala kia tasila ia vaenga o le atina e o le atunu. Lea na taita ia e lana fionga le CEO po le pule o le whaamasinonga. Ia le fionga po le sunga le li ia pali i John te malelangi. Ia pi o ia na sana directinga le ia o na watu le i le sunga whaifi au metutisi sana whaia le taita ia i le soundinga. Ia ai sau noa i loa le fionga i le li i pali mia moran sana. Tau le upu le na whaamamafa pina au toi au mai le sunga i le laulia le mali topo le fionga i le i pali mia. Sa mo o tasi mo se amtanga fau. Pe o le theme ne nā lento e whamanatu nei le melea, ia mo le sisinga fu al lono sumat whātau sang, a o lona o te lenga, o le mea le leia pia, e lei fo i sala whai. Se tatala noa i le fo i atina e matango, fia na sufini ngalo le atina e ua amatalia, o le ngata ina tala noa ma fu e ne malo, a le ua suatia le palpala. Te le pai mantua fo i le taimi o le laitu malo le HRPP. Na iei tios na whai i salilunga. O le mana ia la o le mele watu nei le malo le whai. It's a very new deal. Le ua whai sa o ala le deal la tau ia. Le ua whai le la a pio rai loa ma le whawhamsino. Ia o la tau ia. Ese le matango fio nei mea. Ia a fua atu iei. Pe a whaiwhamsino nga telefo le ai o mai anga ia pia. Ia o tupe umai o mai ei nei. I oi whale alupo, alui fo inai vai sala mena, ia ola se, ni tupe o mai nai tangata mai nai vai mea, e o mai anga e o mai ngai apia, e se le o mai i salelong. I ona pua leo le ba e o mai i anko e ofo le apia, e o mai fo, o matua tele le se lengi alwai, ai si mata upula vai mawhai ona fo le tutonu ai o sapa, le la pi mana i la le melea. Le ua whai o isa vai. E sa o lele alama le saunonga na, o le mele le ia pia, e tau ona le o isa vai. O le sime ta ua, e le ngata o le whale whamasino ai e whai whamasinonga. A le whala ua whau ai ma whale a pitanga. E no nofo ai au whai ngā ruenga e malanga atu i tū mua. Ia po whia lava ne malanga tuai, ia po ni whamasino mai whafo. O le ala a whai whaatasi a se fulu ma leono miliona. Ai leo se aid foi lele po se tu pera tu fafo le sa no la vala fionga li parmia se fulu ono miliona o le tupe lava atangata faisa fanga lono winga o le tup o fausia le falelea i lalo o le afu o le atu o le afu o ngala le mele la sau tu le po inale e fa mautu ai
le tamao ainga o Samoa. O le ua tangi ai 5 i o Samoa ia le lātou fale whamasino. E le o suea mai fo i fafu. Ia se AIDS e alwatu e whaatu fale whamasino le. O le mana ia lana o le mele o tātou wawai ai. O le nei epe pese le si vaenga whai me o le inkupe. A le la ufa ilo le mea. Le entatal no el budget. Wa umalele ia langa budget le 10 miliona lea. E whai e whamasino lea. Ma whai e whale, ma whai e ona apitanga e no foi ia tata whaingaluenga atu i upona. O le mana ia na te lepa le tātou te taua ona i loa le leila masila fia le malo le atunu. O lai tu po le nei tu. O lai iei le tupe al malo. Fua i le mawhai ana la tu whai e la tu ia. E le o ask mai wafu. Le ngata i lea le ota e pe o le alavan tau pu e i saunoanga. Honorable Prime Minister. Le ngata ai tolu le lei ia mo meo kon karate. Le fia. Ai le ai o la tau whanongono o le pe o le main construction le fia o le vaenga aliki construction limited. Pe o le vaenga na le fia ia pe o subcontract ia le vaenga ta ua o le ua ngalo ia te le si e tolu le company na e pe main o le main contractor la vale na fia o aliki ya ona ele o le pia lua elis pia lua o le ali ngore si o pia o lua company uma sa mo la vai ele se foreign contractor o filo tu sala o tupe a Samoa e toi whaalua i tangata Samoa o le ala ka mino tupe Samoa e tasile me ta ua i li fuafuanga le malo ma le simea na tala noa i le amatanga tosa a le ufatau nu le ua o se vainga fia so finanga tu le pole matua tele la o le civil engineering o le production engineering o mea nei kau insingia awa ata ulo le insingia e le nga le faitapa le afi fo le pinka koilo ia so ia ka ulo le insingia fa o ia awa ka vale fa ia town area yo landscape le mamalu le tunu wo fa uina tu i lato bachelors o masters o nisi fo ia o mo me o PhD il mene o civil engineering ma le fainga la o me ia le ba ingo le pala le ba ingo o tuinga me se na wa ele fainga ko fa wa ai mulmuliane o collapse le me o tangata umana la o ia i Samoa la o mo mai Samoa fa fitai fo la le malo le we ni ave la vai tono tato ia se tau i fo ia aliki ona to telefo la wa ia tonu i le vaenga le aliki e construction le aliki telefo tata leila ia tele ni tata ole le woi watu malatu tusi de tele ia le o fa ngala i o Samoa i me ton wa ia ton fa ngala awa le o tulanga na fo le te atai o le lau fo le se o li o vale o Samoa mama ia ola e o professor ma doctor so me se nei e so foi atali le lire en no fomo lo afin e master sil mo le architect okay ia o ia fo ola to fo na le foi ngal wenga tele al malo ini ia o tanga tamatilani o ke kango fai vai a mo lo sau mo ke alu ik finga ringa Samoa ia na ela ia le alu finga lunga tu mo Samoa ole la wana tala fai e tamiki ni ai me sa me fa pe ona se asa fo le ia ale fo na fa unei si tamiki mai o ile i Mato University e congratulate the boy le to tell tamiki en fa unei ale si te le fa unei e ona langa degree le le engineering yo olo o tali fo e tau na fa oi ia e sa o tala fo le si lo ia le o o asiata atina e vai i mantala stam soli
ke lo e kusa le ala lo ka li mala fa fi wa fa ko e o sa ba bali fo le ma gap fo le fo le immigration ai le fio como ya fo me la sta martina so ya o lo ka mi wa fa ele pa fo le la sio na fini ya fa ko ele foi lang ai foi me ke le algo il paga la ka ko ma ko e va penga o mala lo oteri o ko o ka ika fo le o ka look forward fo le te pu ni matu wata ma mena ya ai fa ko ka magi ke fa mai le ai te o ule u fa ngal ngai le so ka mi ke lo e fa me fa ula le il mol me le bachelor of computer engineering ai programmer la ele ia o to nga ngal wenga o ma nei tu le pa o ngal wenga o mai e ngai sa mo yep yo la foi la wo mo sa mo ta mi ti fa pe ele la se me ola ta to la vale ai ala wo sa mo le foi la wo fai le tonu le al malu fa wa sa mo ia la tu fa ia o sia na tre fa po tu mana ia tele tu le pal mele o ta tel noi ta sile na me ta uole vai ni te mai motu le o Singapore ma le nu ule o a lapi o tupai o tangata mawarulunga ia i to tonu o tunu ia mo o le au insia ia o le mefo na taua ele ngata e papena fo ni malo America e taua le lapa langa wo fa tasi i singia pale ka upua ia tau computer ia tele a me pe o ka ku ba ia i computer nga ke fa la tele ia tele ia mana tu foi o computer e pouco aku ka ngai do computer o le kanga ke feeding a computer a fita kwala kanga computer i message mai foi o computer mo false information sa orele yo me foi na te fa te mo me ia be vesi ni lo lang isia we humans o tato e feeding a computer o ka ko avea false information to tonu computers ni a pua i mai la computers a ka ko sa yo men ka ko fai yo so o tau yo mana i tele ia sina foi me wa e fa so mai i na yalo fa sino ia te urua ia mala fionga i le ai o le challenge le morta tu atu ia lava ma ia le metau civil engineering a mese lava civil langa e tau te ai e mo meu town plannings le landscaping me mga fianga i makama ia i le fianga i mase accountants e se fo de me kilo le accountants la to fa ia o le va ingalo tele la na pe o le ta tilo tasile me o mana i le va ai le atina e no Samoa i le fale o amtaina le so e le lau ai lo fanonga ela ka afe mai ai i fatanoanga le fionga le lipare mia ma le media na e te le amata upu le fionga o le lipare mia ai mai fesilia tangata i o le tala o le mo fesilia o bla fesilia le anga i mea na e sa uno mai ai yo e pi e tai mai manatu lunga o pe paila fa no nga sili le no o kwa o fo e fa i o le president o le George fa i o isi no tango tilo i le reaction a isi stala sai au tafa pe o vetua ona lu mai api lo no vino o ela mo tasia uma to nga mele o le koleki mai o latu manatu i lunga o le social media ona fesili no le fa pe i le fionga di pale mia pe mo io o fa ma pai ia vai le makanga o le karinga mai nga e mai folinga fa pena la ita mai sia nga sa le kali ka nga mai ka le fefsi ka nga mai ka le fefsi sia mena e mau e media e nga va ku foi sa tala ngumi fa solo ai ko a toile channel ana ai o le mea o le soifua o ina le televisiona e le fa pena se fainga o ni media e fea ngai e mese lava solo le pare mio le atu
O le malo le la tu te whenga. Ai watu ma me au atu rungo o Facebook. Nasa whengaru lewa. Te le pol nau e tango tonu lava ile. E whawhita uli o le media o Samoa. A e tanga i le media ini. A all time me e whai e organizer i le TV1. Ia, whai le whataitain o TV1 i ngai New Zealand. A whapeo leo lato whaia se sauninga po e stipate. Yeah. E matua i research al tangata lea e la whaia i le stipate. E le au mai a fo ilangi fesili fo le na au mai sesi mea. E alu sa o le fesili i le fact. Le mea tonu la wala e tupu teimina. Po se mea fo le la anga i anga i le. Te le i wha alongo wha tasi. I se media i nei. O fesili ai whapea. Na o maua mai sesi. Wale whai mai sa o le Facebook. Ai mai ana o maua mai lawa ta whaila. Upenga ta whaila. Te le te kai ona e wha alongo si tangata whapena i nei. Awa o le tali la e watu i e le tangata le whai e le fesilina. Alu e alu su e mai wha mau mongo le melna. Alu la awa ke alu i le Facebook. Ai alu sa o la walai o i le whaleo leo. Alu su e mai wha mau mongo le melna. E ese la lo wha nono o la tau o le media. O la tau e suia atoanga i le formation o mea. O la tau foi e wha tu mawina i le wha to i le tonu ma le sa o mea. Awa o la tau e o e whaile research. Na o mai la ia le e whaile fasili. Ai le o leo mai. Hanga rua kua mea le ta o le lazy. Very lazy people. Ngala la kua ka whapea. Ia o ngei le mako whakakanunga malpalmia. I se isu e ak ngea ofisili. O solo i lunga i le mea wapelea. Ala e ngofo e au ka whalewhale leo leo. Kau kia Alu sa o ai o ile le angol la tua tu ina whaile i. Whamole mole o le fia watu le fasili. A mai sa utali. Ia na alu la ia le alu e whaile fasili o. Ia al mea lan whaile me e sau le upenga ta whaile. Oi sori. Se whano no tele atu le pai e toi ngā mea. Kau kia. I le te tau. Laki o te whawhitai al pale mia e tali malu i. Anga kuila e pa. I al koe ngā California. Stupid question. Wai bai el tuin. Ele se sela o kala. Ia. Ele se sela o kala. E kongi sa o. Ele lava sa o uni. Ia. Ole la wakali le fionga le li pare mia. Le wakali le fionga le li pare mia. E sa o lo fesili. E sa o lo ngaka. Kusa o le nga fesili atu. Ai koe kali mai lisi fesili. E whapenga roa le mea. Ka kulolola ia. Le la ua clash ma faufonga. Wale kalia le kali. E toi tali mai lisi fesili. E sa o kala le whai. Sa o le tule. Ngā ka poko anke whai al mea ngā. O mon me loia. Ai fesili a koe kali me loia lisi fesili. Fesili. Whapenga po il whai Yesu. Ia. Sa o le fe ngai a Yesu ngai fesili a koe kali mai Yesu le fesili. Ia. O le ali mai nga ia tatu. Nan e ka o mai ngai le fesili kali lo mai o. Ke fa va valea ma fesili. Ngai ke sa ke le lo la fesili. O atala ina o tali mai le ia le parmia. Kali mai le fesili. Kau kongu ai mafofu, kau kongu ai fōringa o kan kaianga fesili. Ai maliela. Au whanongolongo la isi tangata fo isi tangata ele i o atu o le melen whatano. Ai o mai sa aki, mai lako mafofu o isi a. Ai bai whanei ai. E ese leanga o mea i tula i mai tatu. Tulanga lao te vai e ia ui ele media i o i Samoa tu lepa. Na o se mea lava e tau o na lato i loa ai, ma o mai eni manatu o le alpalemia. O na tau ai maaira ia leo lesi vaenga le itua. Nga kongwa. O le tūlanga tonu ana i lau wa ai ai. O lau mea fia lea o le mata i news. A mātou i news. Ma mata vo i le au fai news. I lato fesili ma mea lato te whaia.
O foi lá le taimi tono le o fai iti page tono le. A fai o whafonga mai se media i Samoa mai ni. Ai fi lo tele ni to inga whainga e whai ia media si tono le o le parliament. O no la ia le Parliament House a New Zealand nga ia le general nga. Te whaalongo la ia ti peita kambanga inga. E alu sa o ti peita e lunga yo. Mai loi fu. Whai mai nga ia whatontono e nga ia u New Zealand sau e whai. E le wha pe ke ka whau. E whaalongo i liska ka lang sau. Sau lola ia le o ia ka umele mele nga whaalongo i o liska. O te lola nga la whai New Zealand te vai leo te whaalongo tu ia. Mau mai tu ia i lunga i me o TV me. O whaalongo la pai le me. Sau la ia le pa mai. Ala ia le se whai News talo i nei ia. Le na alo kawa mai le mataupu le a lise malvanga. Ai o mai mai. Ia na talon malongo sa wa kele ko o ayo. So le ai o so ile si me. Ale le umal mele ai sa fam talanga. Makwa mau la vale. E tongi e tukla fo itala. Fai mai na mo atu ala ole moli mau ale sita na mo atu ala tau le pa male. Ai pi tu la fo pi le ango ye le mele ai le lo. So le ole mo to ngal na me. E ngonga telefon talanga le. A fai sa ole moli mau na le len fai. E te tau la ona matua i su e le pesa. Ole le ango na le mele tu le pa le mo mai i le au fai news pe tu la fo i la totala. Ai le lo e ngonga mele. Tila fia foi que eu felava sainta le so ko que eu ngalo ia tau le mero eta le kamalo po katima le mele so nele maliwo peni amina ko ka pa le que inga ko me esela i que eu ngalo ka le ngalo ka le na fa ali mai fana le tu e te lo o le se me ka o se fanga o mo e pa uluma le se me le la langi e fa penan tu ole pressure ole purunga ke avea o ikua. Io ele se me ka o se par ole fana i lo mau. Ai pau fao. O me o mai. Ka ke kilo iai. Inga ke o mai se ka o fo so le ka ku ka samu. Ole pulu a pale pulu le uro ka. E lua e kasi ko nga pau wai. Pau nga ikua. E pau kalianga. Ai le fa pe ua e ma wako la ko kuri o fengi me o fa pe o leolangi ai to o mal fanga e pola la me a ka mga foi le fanga ai le fanga ila tata le isole wo foli le to nga mul maul ale me la ke vet wai o le fai mai ya sa solo o kafa pinga ai pinga nga fai ai ila i vinga mangia o longa winga nga uma fanga ko e mai ko la ku ka le si mai Ko fai le o i vinga runga ko ke i fo runga ia stama to fai le i vinga. Jole le te nga me tu le pai. Ya le la ngalo me ka un ka ka mo la le ta pu ka. Le avalen tatal no i medias i la to fam talanga ia e au mai. Le no mai fai fesilia nga i il palmia. Le la e tatal no ina le sa o mal fa ma on yo ia fesili. Ya le mo mai. E sa mai lunga o penga to fai lang. Ole si meno puea ore fa fetai ele ni pare mia ia fa ke le ko ia o ko le uma fai on ko mai il tari mai por kalame tari mai o lo winga be foringa mai request ele pare mia ka ngi longo la le pare mia itu stala ate loi e sa meo ia tu stala sinia ia ta ko ke le o koe ai ia tipi o tanga vai i o te le o koe ai a mainga i ko kongo sa fa inga le ke le o koe ai isi e ngau i or kai me interview par mi ai kalang interview no isi ka ke vai ko ki a como a ko ai le media ka a le la o mai o le lisi me mali kali fisi le afo na le se kali ale afo ale como singo leo o la kali fa ya nga
Ale e sa oi e mai fesili de parimi e su e masai o le asinga me ia ke vai la manga isi vanga observa singa kama I upu e whanongolongo I te pera le upu le ua whai mei whapea le parimi se ko kia ukali ku disi wha valea le manga le whai mei le whai mei le tala le parimi o le au ke ka oko o lo whale o ke li ka oko o ai o mai very shallow minded mas o fa ku ia ka fa ku vai ngai lo fa valea la so ngi ku lo o nga mi fa pena parmi nai no le parmi le ko son fale ale mai e counta ai lo ko ka fa le nga malu ko malama nai no le uma sa mo ele na sa fa ma ai ese la fa ma I ven ko ka ma ke pepero yai ai le fa pen ele vale para mi ngala ku sa mo ka ko no fa le aku ava ku o le ai sa fai nga ka ko ai le miro mo ai pa ka ma ke makken au ko le ngai lo ka mo ta doi yo mo ke tari uso so ai o mangiso ai no foi so le pa niso ai ko fo o foi ka ka so au fongo kwa so le lo ia me ai na makwa ki ke le ngoa so le lungo a wala ka mo mo ia para so na le ka fa le ma si me ma ko me sa mo e kilo le por kala me tu le pa ngai fai ma le media e ngai a mai lunga o le sia por tele anga po na fi tu la epa tala noa lava tu le epa faaleanga ngor parmia I the case o fea la le pile ka o koe kala le fa sami o kilo por kala mile fa koe o le wa amerikana aua ngi koe ka kala lo nguku ngi me le case lenga upu sa o e fa longo la ka puna me ngafi ana ngafi o le fiafi io sia por tele malanga male media ia se fe sufina me mua atu le pole tulanga lea I le tala lea le langa lea no tango tustusi la lo tasinam ta upu fo le atao ye istai ale la umana yo le uta tal noi o le faseal na le lilna ele le tele le mafufau le le finangalo le o palmio le kele ngakele kaua le lavu le falma ina ye pe wa uma ona ye falma ngakele kaua falma ilanga o tasil na me na fa ye ya foma awa ngai fa la bela be se si o lo tunu polo ainga I te yo le me falma ola la so solo la vai lungo le fenga ngan fai pe wa uma pea ele ola ko su e po fer falma ina ye si ta mai talalna le wa ta mafai e momoli mai ai mai si me fai mai ia la ka ko la ko fale nga ba nga ku pe fai le amala le falma isa se va vai la ia le me o ye e pe ni tangata e fai mai fu ola to e popoto olea e tala solo ia le mafau ai mo le me ala vai o tangata fu le ata mai e o fo ia to ina ia ele io nia o nga ala ko kusia la kala kusia o ainga e ma kwaso solo le tala e le ma fai o nalo lo so le si me ole winga la tala le fai e te le ta walu e te alo so esa ki ke li ke sa we e te mala mai le tan lo mai tanga le ya ke ya o so fu la mai ku pe ave fal mai o le si mai foma o le palmio te tal tono tanga ne yo tanga fai me ola tu pot te le rola pe ngai se kai minga feo lo ni la kwasa me so ngal to nga mele o le so solo manatu ai le kusi sa o le la a fai e lau te masa salumia ele ia le forma ile o ia el palembia I ol falma sa ili la pe moni le merna ai le mai fai mai ia la ko o la ko fale ale mai mau a ko ku penga ko nge alwa yo e o fol tu la ngale fa pe la menga nga mervek mai ia le ia fol mai
as an ambulance air ambulance lenga mai lenga le mai ngar siaki ele fa tu palmia ame fa kuia le afionga ile sui palmia Pai le susu e ngai o a e na atu i fafu. Ele ni masingi i laula le extending on mele. Ele ni masingi sambo e fa mautu ai paule mela o mau e tangata ia susu e olfa. O taua a fia le bau por fatu i le mele fa irta auto. Ale fa mam lama leila mai le fionga le li palmi. Saungi e se foi le ia masingi ngai. O fa ia ku masingi le ai mase meu fa le tonu olfa. Sure. Ya, al talal na palmia foi mai amato. E fa fetai ala e palmia fo mai lai o Samoa. O nga ole la ku concern. Le na lai ona mai na le nga lenga va be saulo ile ambulance air ambulance mai ne. Fa fetai ala le palmia ona concern na tana. Ai le ngi masingi Samoa te tele vo ile le mato mauti no ai. Wa feel fat. Ai mai lo nei masingi nei. So atu. E ai mase mea tasi o a fiel fat. O nala ona failo nga o me o sia kinga mena. Paule mela na ave ia ele fo mai nei. Le sia kiel fat. Ia lava el malolonga. Ia. E o a ia tunga mel na pe ale lava el malolonga. Se ba vai la ia tunga ile fai o fam telanga. Ai lau te le lo le ile yo su le pol me monile. E me foi na moria o tunga mel na. Ia. Foi ese tala ele fa maunia. Ale fai mai lungo tala ista. Ia. Ola na. Ole mea o te atai. Ai me sea lau kamalea. E sau lau valea. Fe me lau valea. Me kangaka me fe me yama. This is very simple. Example in it's not really an example. But sarcastic. Very sarcastic le tala parmia. Nala me le fa ngai mafofa. Ia. Ale o mai sa o direct mai fai mai. Ole si de Marcela wa fe Medivecta i New Zealand le parmia. Ala ku ko non fale. Ale tala le la tu le tala la ku e a foi fe ngai mala ko ma fo o pason me nga ba. Me ngai lo le vai. Ia. Vai ka. Ai o la ku fa makala inga i fa makala nga foi le fa matala i lo la ko lo ko leanga. Ole mea siri ngo wha ngongo i ole kakare o whantoe. O kakaka e a fōi, e whakanga le ango i ai. Kasi nge fia pāre mia o le whanga i ai. Kakare mea le ngo whai aturonga usonga i ngā. Le ko kongo le o le mele, konga vese. Konga vese. Nanga po le ai maa losi le nature, o le ngā kula, langa po ia whawhia poko le mele o ngā kula le kango koe. Whainga se. O le koko iwi ma ango longa uso e leak out uma mea me longa uso. Eo e. Tole mea nga a whawhonga mele whionga le li pāle mia e kakangonga. A sele uso o whontoe ngai e ngā. Ngai ko kele o ko ngai e New Zealand. Mo ia bai ngai whainga ngā kama i whaila wano le mele. O le reisi mea o kai i mele. Le ala ua kalangoa ka ngaka kene no pe malama kule e pam fonto i me ta lolo me o pa ngai o ka lolo o tu mang Samoa ai mesela i meangi ka umusanga po fa falenga ele lopo ka ia ile la mafau po le ale o i foi kala ia me ye ko ingalo kule pa ka lo ingai wala va nga mangaku ia fa ali ai ka penga ngor fua ka ko lo ile o ka ma lo la vai ele ai masia lofa nga ki kilo ile aku e makaka lan me arui fo kupe ia mea lan me arui mau fo kupe mar fa nya kupe nei ele langa lela ka langa o kasi le nga ile oria fa nga ta tau tupe ai fia kanga nya kupe ai fia kanga nya kupe a fasidi nya kupe nga oeri kudepa Ia penga o eli I fontoe. E iai foi le ia is a taxpayer. Mr. Prime Minister is a taxpayer as well. O lona ainga pising isi o lona ainga pay tax mai ia ele I whanga umai le li pandemia. E o nga.
nga fai pising sia kula pa marong ai nga paycheck sing pising sia ai le ai amaka ia kula pa la ko ai au se o le losi vale au le losi vale o le o ka penga le fua o le o ka penga le malor fua o me lang le kala na masa mai le mutu fa mai ia o le ka mafai le pa le mia langa o langa fu amo mo le ka mafai e vi ia to fa fonga ta tu sa mo ia esen makanga ngi meso no mai la ia fa me le ka nga fai me o le musang o farfongo le lengo fai ko waku ka le fa le ko mer fa le mapu ia pan me wa le o fa ato ele ma ko to a valu fitu masin e pero na le vai lo kele ngai mea a leota yo mai foi so fina ngalo ile ka u o le mele o le vai o le e challenge e falanga para mia a challenge mai ele para mia in a very sarcastic ia la na tala no ai o ma foi me wa ma se la wa fenga ava ku ka ko mai no fa wa vai ya funga Tele pa mana i tele le mea le ua o iai. O le uputa ua i tele pa. O iai se alo faltoina lea ma le hecha pipi le tunu. Nada. Ia o le tari lana e ta tia la il malu le tunu e talia le melna. I le la tau sila ia i taimi nei. Tulanga o le talolo. Whataitai la on abe sa invitation i ale pa. Pen fai ona o mai fai se la taro. Lau kala sao ia e tulepa. E matua i o mai ato e ina malo matua la e. Langa foi o le lato anganu. O le tu manga. O tu manga. Mai la tau te fia lau i loa foi la tau ia. Ua fai se la tau me whapea. Ma ua batu se invitation. E o mai e fai se me whapea mo sa moa. Ia mana tua le leile mea lea. E le se mea mo le fast. Mo sa moa. La tatu baba ai foi la iei. O le amatua i o mai foi i tu malo ia le o maua le amanoa e mai i talulu. Lau tala sa o tu le. I le whata mala foi i mea la tatu bai. Ia masio keisa ia tatu ie. Mea te tele o lani nofam sa moa. O maule o me sio keisa tatu mea ia. Whao whalenga o whatsa. Whao whalenga o mo meo e kale sia. Tatu baba ai le i ta lolo ma me ia te tele ia au mai mo me la au foi. Ai ala malo. Le la tatu baba ai la ia i malo. Ai la se si foi le challenging al melna. Ia no le ele tal no to ina na ina tu malo le la o me ia ale babelo uso. Ia esa sa ko ingal koko. O la o matua fia. Fia o la maua se te miau mai le tu malo. E a mai le la tu whaalo. A oi le ave il whaalo. E ave il malo sa moa. You know, o mea o mai e tātou te whai sa moa. O le mata masila miol palangi. Mata ngata ese o isi atunu. O mea fwoi la nao, la nau i la tau ia. E fia maua i la tau, fwoi anga nuu ma la tau. Ia mea ia whaatino i sa moa. Se ele o le tupe. Ele o le tupe, ele o mea fo e. O le anganga e lei on fai me lea. Ona o lea, lo fai a samo. Mari. O le anganu ana i o samo. O le ta lolo pe o i toinga mea telefa pe. Oi la le o fai. O le malo, le ua e fai il malo. O se fia nga tele na. Afa pe fo o laute o i Samoa. Ai abatu se invitation fa pe il matou foi no ia e batu staru e matou ia fi nau la vai e te tau na o mo leva no tatou te fa long fa fonga i foi ile to mai male socia le to no o tu malo e mai se ala o fai la unga o fai to fa se o le melna e le ona i lor samo ai lor tau fa le nga fa pe wa ola ko ie le manau ie ia o file mu ele o fa pe o tau fi ai me al malo e fai o le plena i al malo i o fatatia i to fin ngal mali ko ke fiu e fa le
ele o la ufa ka ki el plan al malo ele me fai foi la session to vai se o se ona to pipi ia tu ele mele tu le Kai pe le me fo le awa ele if you can beat the system, just join them. O le tom fai o mai e fa leanga fa pe o le me lo manatu ia i fai nga malo. Le me o natu fai malo. Ale me le sau i sau ale li o fono toi o fa longo ia fa pe va ila. Ia o kan ngo me ka ile man lam fa samoi. Ele mangingo. What is the lolo is all about? Even to that, I don't think man lama. Mo ia kala. Ioi. Não foi ele yolang e com a lifestyle. Ela mengira kam foi fa makala ma yola ma fofonga. Very stingy ma fofonga kan i me ka kupe. Ioi. Lela foi mai ele manga o fa alu se tupe. Fa alu se kupe. Fia ka usanga ko ngo fo mai. La ko me nga fai kupe. Leilo loa kupe o ka usu enge. Ai lem fai ko kufa se kupe ile aku. Lem fai ko fai se me develop ile ku samo ato at the same time. Lem fai ko fai. Ai fanga me ngai pilionga I kalaf. Same revenue. Revenue fa kingo ye la ko le o mai le afoi. Ia le fatutu ile tu samo fai ai me ia ile within 4 months o pulale umir kodio. Le se sangala nga mafofonga. O le tangata sa mo e lofa ile atu. Tu nga mela ia. O le o fai loa ona tu manga. O kilo pe kon kala ke palangi nga faia. Pe kon kala ke palangi alwa ko le o magi ko aku ia ko ngai polan me fai ai. Pe ave ai. Le fuwa ko to fai mai o le a pale malo. Ile kai kors fu wa fema ia kele mai I fono fa vai. O ile apa ia. Le fono fa vai na malo. Yo, o mafofonga o le malo. Ko o fono fa vai sa o ile me so soni I kapinga o mei. O kupe e fea rua ia ko kongo le aku. Ele fa pe mai fa ko malo o met kors fu wa fe ngala fora isenga. Pe mai la fo ku New Zealand kan kala yo ele ai e tu sa pe le kiki le value ko kupe sa mo ile la lolangi ele o fa fo kupe la ya ka miro sa mo ma kupe la kinga e la tu ai kele lo ponan me ringa fua le kikele kelo lo fa no mangingo ka malo le o kule pa ilanga por kala mine fa ko kelo lo ka malo ku ki pe fa ko ka malo ka unge de ngau au e refer ina oila e suma ele mo fu kuma ka ule ngol parmia me yole yo ngoi oka ko le o kele kuma ka ungole upu ngoi o kilo ye malu fa no fa peso le anga ka lo loko kinga ile lopo fe kilo any neuta o tele lopo fe umai le ko ka malo o longa ika kele le reflect mai yang followers reflect mai le kor malo ia followers malapa ele mawar malo le se file muro loko ioe se io o iloki nga ele pio nga le ta wala le ta lolo le tom fini it's a showcase it's a showcase o me patino sa mo ilona fa wa ona fa ale mai fai mau kupe mlea me fa foringa iso mai o kanga ka fai me fa foringa la ko kile fai ngi mele le la ko kile fai me sini mo le tunu e mo musu e lima ola le tunu lava ola ko wala ola ko lima malako ola e alu ia il tamau ainga le tunu ile kai ma fo foku le pom fon ko I se manwio tanga lo tele e mau o e makiva makiva vai ke le fa le kong o masoia o leo o le mai malu sa pau wa mele mata matangi e tau ile mata sa e tau ile io ile si o fanu tia fa tasio ma fa ngai le mo e kule pam fon ko malako ya
ame ku nga ke fa uma ka ni kam ka pu nga me ini sis kam ka ole tumutunga ai o whainga me tau talolo tule. Yeah. Pea whai nei I le malo. Yeah. Mana tua a whai talolo e kalesia ngā e kalesiana. A whai talolo fo le mo meo nu. Na nu ana. A ole mele, Samoa atoa. Ali na. Ne talolo atoa Samoa. Ele ai foi la se whai launga. Se tula toa. Ele fia iai tono talolo le. Usa pele la unga angar kua mar koko yo fo le taimi le fai mertalo. Wala falanga. Ama ko. Wala matoi. La wa ela na sau di tonu ina. Esel matango fio le mele wo ye. Ole tumu nga yo metalalo. Al fisina. O fe alu el tu pelemo. E toi cambie ko kongui. Na ko. Yo no nga len foi mai. Ele fa pela fo mai ngi la fo mai ngi New Zealand korsu lo fe la fo ku o ya o korsu lo fe la fo Australia le ole ko Camilo e con il tu pele. Na ko wa. Ele la se me la po pole fu nga me o kupe nga me. Ole me la ona file me la. It's not about what you give, but it's a thought behind it. O kalangan palangi esero fi. Thoughts count. Mampu anga le ona na e fai al me. Ona lo fai a Samoa, ma showcasing o le anga nu tu ma le anga fa Samoa. Lai matua I mangkua I manga o nga o yer ko kele. Nei maoli, they always say this. They try their best. E catch up ya Samoa manga me fai. O tatu, o maoli foi la kufa kau po I la unga ma. Sao? Ai a whaalongo la kambanga e sei pingir ka ko whakau. E makua I ko a kambanga pe a ka whamkala I fu e whapalangi le kau ai ngā kunga le si matai le whapa I kau o kua I fu le a srau fu o le mānei ana o le mea tu le. E nisi e whai mai, se ua pisa fu le whakau le ai. Se ale ul whatau pe o tala toi I nei aso e. Ale ul whatau le leisau launga. Mani. Ia ul whatau. E whapenga fu la mauri. E vai fu e whakau kamai e makua umi fu e whakau. A launga fu e kamai. E si lea kula umi o launga a maori lo kako. Ai tu umai lo la I yanga whanua fu ele tātou le I le ie ma mena. Ia, ole se nganga. A wai pawala tu me ave ole ofu fu ele le whamaoli a nai mena. Au tātou, tele sosia. Tele to maisa iei to ina yaso ia. Nga lato whai ele le whawai ele o Samoa. Ele lato tū manga wha Samoa. Melna o te mita ai ese Samoa, tātou mita le tātou tū manga. Lau lawal nā tala e whai fo ia I totono me o te involve. I tātou mita I tū manga le tātou malo ma Samoa. Ia, o siya una to e pa ia tūlanga lea tu lepa. It is a very good initiative le mele o le la nga ia tu ia el tatu malo fa malo tu I foi le afionga le li palmia me se foi le au malo ona e o ina foi le sa wele si ioenga foi le me fa pe wa te ton wa e fa yambe uma ia malongo foi ia le au malo isona ia foi finangalo ia a fa ia wa o te tala mai le tau ia on me foi nga le lao I tatu se enjoy Malaysia me tulepa think positive se me foi le au mai el malo po se me foi le te fale tonu ai ia e kilo se me le lei mo mai I tono vanga io la to e tal no atu na vanga le moni le lei e pe yo le me fa ngo ro ko inga le falongi kala ngoa ka malo I ka penga ngo me fa pia e fa ta e lunga me an pa wala me ngat fa foling e ngat pa face me kaung e face me e ma ko yo ngale lang inga le 5 million ngale u fa alu de patche chol fu ne lang ai la fo e upu a e fia kangaka ngia wa ku pe e o ki fia kangaka I ku pe la ku a fe la ya ku o ile parmi o fe ku o I kapengeka e o ku pe fo ya la ku e paycheck u mar kapengeka
e so ngala la fokala io e whakalkaliar ka ko le forensic le whakalkali io ai kele kupe leilo lo la mengila ko fai mai sefer kupe fele me ka ur kupe leilo la ku kai i o fe alo fai ele la ele la ko kedi ai te mai singa mai ko ngun kal kupe fa la kupe ngali lo tsunami kupe ngali lo man Samoa ti neva ele iai mas ni me ko kala kupe paua le me fai mai o le makoa ia tau fai karingal ele o ai te mai po fe ko e pelo ia la ka se male ia samo o le mali o le mele tu le pa o le tulanga fo le e le fainga tai a no whaalongo i tala ma fesilia le wali e whai aku loto ngā melna i tupe i ana leilo ai whai mai ro o whai e ia whamamung whai e whamamung na ua umana mama ai mana tua o lātou le ana nofo mwhai ia suisuing e mwhai a lātou i anto e whai a lātou o rea tae lātou ia mea le la e lei ona whai mai e leing whamaumunga ngā mea o ia ieng whamaumunga ngā o mangko ko tiliti ngā umame ke loa leo tau kai i kongu le vaisua lea en mau pelo ma fau kala ko inga le mea kongu lea o le vaenga ne le cha pipi ma ko ke le va ai i se vaenga na oni tangata i kupela ia ngala foko le lalangi mo tsunami o le mako va inga ele ku e mo i o le la foko le lalangi kupe mo i la konga afia a le va ai fa hi cha pipi e va ai le lau ke lenga o le aku la le winga la kukala nga vaku kupeia nga foro la kum fa so ile aki nga le ku o fesili o pe ai te mais me o fele me o ko vai nga me kupeia ko pelo o pelo io e fesili tu e fa per kala ko inga o fa hicha pipi ma ko kele ba ia mini ma ko kele ba kusa po kupe vaku i kanga kaia o le la kuva ai ele mangvia nga kanga kaia mai fai karingadua i fai ele karingadua i fai ele awala i a fesili fa venga ko lo kupe ia o tsunami ko vai fa pe nang ele ai mas me fa pe nga kala kupe al par mengi fa pe aku le pe vale sa mo so ole makuanga o ia ngi kanga kasur ia bana ia ta ele foi ele sa valinga o ai i le official paremia i le plestenial au sisi ma man au sisi tasina na sauninga e ser mana ia te lo no tong fai e ta te whamuli e si me mana ial na ia mana e fo le o tau ye ole tangi mua le wa momoli e tua i se ipu whapea mai se talonga le ana o tua i le fianga fo ia tua pepe ma la tu fo i au ta alo ese le matango fie tu le pa o le latu momoli e male pine oro o le pine oro le e o mai fatasi male o le ipu le o le ipu o la bana malo i le team of the tournament le voi la wa batuai male fanonga ale plesteni po le coach fo tu wai le ipu naina abatu male pine le e tu ia vai la ele ese le manai a tele o le awa ta longa nei na matua i longa na le i tato o le fusu mata longa le o le sisi memma ia male la kapila tai to fit ia ma la kapia ia ai o tuanga ne foi o le matua ai ia o le sisi sa ia e maute o i Papua o le maute la lo i Port Moresby awa pinga ulo mo muanga o mene o talong al Pasifika ia o lau sisi
Mavo lau si ia e mua ia e babe foi lato. Ia e mata whalonga turunga lei. O la ua pine au lo mai ia e le uri ko rua le tuanga ne o le matu ainga ia. A le foi mau te lalo i Port Moresby ma le si foi tuanga ne o le matu ainga o la la ku le au lo kapia samo le man. Le man ia la foi le ila uwa wa ai. Sau mai le amatanga ina yusa na peko sau ai ngaia Emerald Hills. Sau ai i esio no so leo o William William Hoots ma le awali umai. Ia, Paul Warwick. Le la vai fa awa le mana ia foi la le mea tulepa. Mana tua o tama le coacha ia por presidente foi na le OCC. O lon to fine ia lena lo ia stili malo. Ai vai e sele mama o le loto tama la kwa mamoli le atu mei o ile afionga le li palmia. Ma fai foi la nei foi vaftai. Ile tapua inga ale atunu malmalo. Ia marasasani foi al malo i tonu le. Ese le matango fio mena tu le pai la taita vai. Ta ua ato ta alu. E tate la mona foi taita la to ia lo ta fia malo ta yoi. I tunga tulanga fa pia. Ua matua i ole investor la kaple le kaple na ave. Le ua i o ile. Ia male pine oro na le investor la pine vo le na mo mai il mele na mai si ia o mo lunga sa mo la ngai ai ma ko kamale nga ro ko nga pinge au lo mai o le olympic ai le si last olympics lenga fa ko nga last time o yeti la le esta ai ro ko yo pinge ka ko kamala yo if ye o kamale nga la ku ngai pinge sili para la kamale nga la ku ngai Poi break come le record o le Commonwealth le uso la si masamo e se va ila itu le poi il mana i te lo me o ita to auta alo sisi sa ia pe tasilena o lona matango fie o le o to au sisi ma fa sanga i male ta i o le malo matango fie foi la le kalima i parmia mai ai le te lole mea no at mai inga le o kamaki ali o kamaki sa o no matami no foi le ainga le alo ke o ngai ave salvo yo o ke masangi le leila o tei o hele le pi bala awa isi tangata o fale o ngali ngor kenge no helene o bala awa yo na ko le ainga lenye le suangi yo le cherry ia makengi ngo ya hana kinga le ki yo o mori maule ainga le ia ba ngi kamalo al palangi o fo kamalo le cherry yo o foi la ia chudi along kinga o mai o kanga papa le communication le ainga le kokong o le fale communicate le ngana samo yo rongo foi la ile la le li o tua pe kanga ola me kongo ko inga sisi o manga ia ia sisi foi se kala wa langa ngama ko mo foi mo wa nga vele o like ka ia io to ole ta wala ole influence o kamalo le o se yuli le o ka langa le ngata la ole o sisi ole la kapia samo Iyo. Kama loa le ngonga mixinga ia le lakapi training le lakapi ma training le weightlifting. Iyo. Combination nga pinga vavenga api lunga le lakapi samo ile meo le malasi anga o kameki. Iyo. Vai ken kongwa. Ma ku festivity na abele no keminga yesi yo nga mailo maku kile te to lima e maku nga kongu mix ile le o kele samo. 1982 so kawan nga ole kamalo ilo wa umatu na ia ale o saulo nga kali check ko au sisi asam lima sa fupinge 26 gold medals se fulu balu ia silver medals ia silver ia maleongo apa me ke le achievements o ia le ia
ngala u ka kia mari kele le ko kongo o official parmia Iyo. fa ula mar parmia le ko mero aquele robo femela por fa Whatever, los fu kol ka usanga rio. Ai le fa ula se series ko inga li se pinga road. ngale ula fala lai ula sko ingale o nga mo me le loko eli le ngale ula fala pe male ula maso ia ngata ia ve ko ula me kili le nga ma akimu fa ia koi fo ia ko ila ia nga followers ki de nga le nga loko le ko fa ula me pinga o ka kia male ipu ai sa o e sel mama o le loko le li o tua pepe Ole. Ma alai lo le lia o sion ko fingere e fa le o ia ole ta ua nga ole ka ua ole ka ole vainga dia ia e sisi kam ka upunga e ia na pa ila vai le tau pule ole ile fa sia ali ile air ambulance mai ole avu ol palmia i New Zealand i yon ton fitinga ol fasili la e tau ono fasili na yeisa si palmia i lumatu na tupu el mele ol tali i lu afes fu fanga nga airlift mai ia tule pa ini sufa lu afes fu fa so oi na o manu malo le fasi lu afe lus fulu na o mai fo el fast ia tule pa ini so oi malua fe lu sufa na toi au mai e fo to ina ine le tai mila le nga au mai era ku kama eva pesa mo ayo au mai o lema ai sa wo ku yo fail mo li mau yo o ma to ne na au mai to no le bene alwo i ol fali ile hotel la no fo e vai nga elif ta ku kama ro la ku fail nga mo mau nga siksing se fu la ya ile tu langa le ia ole si mea ole bebe singe il ka le mo fai mai ole ale me o ale nga ole fai mai ta to nei ole au saporas ele ko kongi ale malo ia le nga ko kongi ele a ingo ole fionga le palmia ia le mele na sa mo le che ia se fai saltala ona fa uma to ele ola u no fa longo le ia na po ya kana ta manang ko ingo fontoi o le longa se me si o ia o solo fontoi fai mai o le mela sa ka nga fai e fai nga malo ko e pai si fa ka e tau e kapa ile fa ka le pe a fai e sa o no o le lisa o ka ngofo mo ka ko iso solo ka ma fa fe ko inga loko ke ai ola loko i tangata so me foi o lo ia ali si ko ko pelo ali ya ka ko ali va ver ka como ngar pelo mon lo ele se lo ia le ko nga ka me ko ngale ka o le lo ia le me o ai lo ole upula le o te tango e fa ma fa i tu le pa le te tau ona fa mala malama i tangata le la vai fa ia tu langa le ole ole upula reimburse yes fai reimburse tu pi olo no winga wa umana to tongel tangata na le mele mo le la to e batul tu pe al malo e to tongel an tu pi ai na fesilingia el palmia lan tu pe to tong ol tali le ai na fai lava le filinga i ale kapenita e to ai mangovo nga mo ko inga nga punga mai fai mai ele e ka kawa nga kong el malo mo ta le lola po feto no e awel mafufa le la wo ko kong el malo ale vo to fai mai ya nga ko fai mai ngi nga ko kong i umale ale mele ole upule ta un fata u fai mai fo e kikeli fai mai fo poco ale malam le upule reimburse le material fa ka le ngo pisa to ia lalo le footnote o fa ka ku American confidential ale o out me kamai to ka kia le menga e ma fainga agree le parmengi onga o ai inga
o ai ainga whapalemene ma whakapeneta. E iai special privileges mo ai foi. Privilege mo kai any leader. Kanga foi blessing ia tunu. Ele kusai ele treatment ole leader. Makanga rau kele. E mangingo ya ongi ko mai fambe o life ai mai ai se mea se tanga o lela o fai mai fontoi ana po i la fatanoa. E ka kaulang koe au mai sisi whaka, e ka baile whaka lea. Ananga o leo kau kingo le so upu le pan. Ua tala noa ina le whaka, u kala goa inga i le kapeneta. Ai le i whaka umuinga. E le kukongia se kupe. O nga le lo walili vale ala o kama o kangaka. Nanga whakoia le maleli inga le ai skani. O la ua ia nga mai lunga me fango ai o le men fami pe pelo le fionga le pari pe pelo le pari oka sim ka ia upu makala sorry le la wala ku fa sa o mai samu au le la polali sikala la au fai mo tu le pam fon toe ma auto mai ele ko ko ngia se kupe a fa per ko manga o ngai ko bia o le menga fa panenga menga fa kapinga ko rewrite mo se si fa ka fa sa o mai fa ilo mai le kongi par mia se kupi ole a fole e lift mo mo mane malanga mo simbolisat ni ole ka ko mo mana ia tele le bele o tau ye ina ia mala malamba ilo ia tato tunu matato o ese ilo male manatu ia ole tua ia level pale mia matato nei saporas ole foi mai ia ko pepese ngai foi mai le a ila le te loi e makwale ala e fai mai foi e popoto ale le mala male upule reimburse male upule le entitlements entitlements e entitle ai le palmia ilanga contract na sai o ia palmia entitlements mala vai ai se me tupu ai le helpful palmia o mena o ye e lift mai o Samoa e mai nei pe ave se tunu le fai le tautonga pola o le entitlements langa ale fai mai popoko ale le malamlama i le wingo le upule le entitlements ma le upule reimburse o fela me esa wela le potole fa tangata le fai mai nei e me langa fa koi awale o kele a o nga kele ke ko vale pero nga kamai esa o upu winga ku fa longo yaso ai skingo e belinga masi balinga ma ku sa isa ko ingo ya kala il capito femmica o lo causo poi le me femmica me chiul ma con fumis o le poco io o papo po piso ale me ka o papo o vai kulai lau kamanga o kanga kainga que no por me e o pale poco polan me ngai lau kam o fa vel vale poco Paulo ka ko fa vel vale poco asa poco esa o ele se o kamba ari tule o so yen man pa le vanga la kur kamba lo si va ko tifa ma in ma ko sa war kamba lo sa mo paku a ko makal kamba lo sa war kamba lo fa ma tole ma to ia or ka ako fa ko ai ku ia o me ka ko so se ka ko so le ai mo ka fa ki se ai ka kan ku ia fa me o ke le ro ma ko fa ku lo ia kam o era ka ko la so le ro sa wi ku e sa le simba ko kamba la pese mo ilungo le Mount Bayard vai kaminga ka ma ko kamba sele o ke va ai mai lo ai va ko kamba lo mo le va o skama malang kengi a ko kamba lo mo le va a si va markengi ai ele li mai lo ku ai ku ilo la kamba e pela me ala wori anu sa we ala ba la o le lo ya ia la ka ko la so le lo o la ka ko fa le lo e fa ia ma se ma fa fa o li ka ko me ari e le fa pe o e ala ava le le uma ko ma ka ko me e fa se so le ma dio ka ka so le pe a o fa ka no inga au ka nga ka so le a kala no ma ngi ya
Aro kilo le tanuanga ko inga ngafi. Malanga siya puro le nga mai. E kakanga mo dier ko inga lang fakanwa nga ngafi. Kawa nga mo dier ko inga. Ko e pa ia fa masinonga dia. Ko e ka oite o leo ke fai ko nga kangi ka fefe ke o kangor fo mai fa per fo mai. Si mai si fa se ka ko ngor ma fo fa. Ka ko fo. Kamai e kanga ku fo mai ekipi e pe ekipi ku le o mo kwa uri pa ko iso le ma fo. Kamai e sa oil kala ho ele. E kala skamo leo maliwat e va penga ala kuai I kaulanga e fe kaui malis ka ngai sa we fusi a ko lu e fe o fe le ole nga ka o kong yo nga wa be se lo foi e mer kala ka nga o lo ke sa o ke vai le si foi au leng fai ai o lo ke sa o ke vai le si au leng fai ai sa ore kala le si ringa pe minga na pia pangi Japan lai esto ai mo me human brain maf ai lepo lai ya le ku ngu sa wai ia pe fa ka foi mo me o ka Mekio University si o ko maka ya kiko so I feel ya male brain male fai sa mo eu mena maka ku kilo ku le fai ai mafofo sainga so le ngal fácil a mon kupu o fo ka mikiang fa solo me ala inga ya o ko wala isia mangi fa solo ka yafi le ayo o mena mafofo samo le fai ai samo e ma ko ngale mela le po me nga le po mi samo a 2.5 million to the cow 2.5 kilo boy what happened what's wrong here why is Samoan brain is so bright fai mai lo markala ale instructor ngai ko kongo le museum fai mai yes you should know Samoan brain is a brand you never used it before Samoan brain is brand new ele fa ngai nga ko nga kala ye ko nga kangi Ethiopia malalangi di fanga ma fofo ele fa nga ma fofo ko brand new ane me isa o uso la isa mo ali tu le pa ya ka o le o fa mai foi la ko e ma la oli ya ka wa isa la ka ma e wa le si eli e fo ma la abelo ma fo ma e le si eli la abel fa lo ai ma kulo ma la ka ma le ya malo fo ya rasta yo ma ka malo fiu ka malo e fa le ora ki ole ako mai ku fa le ko o fu fem ai o para ulai ka ngol ka malo ka nga I o mangyang ka malo ku ngai fongo sa ba valio ko ma ulai ki mal ka malo o ko va ya ku fongo ki mai profesa umba ka e feo ki a profesa ye lengi me nga mbo ila ko profesa no winga ele fa nga ma fa pe on mele e profesa la nga ele fa nga ma fa le lang ni ya kami ye se yo ke o fa sia mai sia ka ya mana tu le wa ka mai le si yo uma foi ka upingai se vanga yo se mta upingai la o mana tu ya le oi ia man ka upu le piang ka pa ipe ilang ole na fa umat kam ka upu ole nga ka umai na fesili la kuma ka ile parmia a fe me parmia que le lo se me que le lo nga e mo nga ka a sa ngir ka mai ka I o maina ele ia ko ko fa kan wanga dia ai aru sa o aru karango ile afu ile komsinga talia don fam komsinga yai le lile o afamsanga le ai o la fenga lo ngali ai lo ka nga kasamo oli o
O le fia ngai mai whalave lawe o longa ainga I se vai, I a maku I se vai. For the whole week. Mafu anga lainga abel kuskarusanga si koe maruru mune vai asu se ia luli o e fia ngai ma whalave lawe o maku ainga. Ia mai I le mangingo. Ange o fea oa I solo I lunga o le social media masu ai po pe sa o whamawai. E ni whamawai ni karisa o anga usanga. O li o lo o se vai. Yo o mana foi que so ka yun mako se vai. O le fai fa no velain. La lenga le yaili o kongo le. Ai li whamawai se li. Li whamawai se li o mako kongo la yali o tono le ofisa malaya ko lai fa uru ya te le cyber le cyber crime department le ya ya le menga ia ma le kulanga fo le o le fa mangingo e le o atu le ko lima ia to atu le lako team leader ya uni masin fo le foi lau whamanino mai, e iai leo ia le team fau leo uma na tofi. E iai leo ia I le fautuaina. O lona winga le mea lea tatara noifo. E lewa lea ko marongi sila. Nga lako o mai kali mai le kusira kali ako, lenga kusia koe ia. E makauri, o mea ngei. O leo o iai le mea kau purkikiro ina mawai. E fai ke foi rangi sila release mai o mene ia kanata malana tusi le e sele le mafofo I ko nga kangakasa. Se no ka fai kangaka invade. Ia le privacy o ngā ruenga leo New Zealand. So moa ua ia, e kau fai ke foi ka kukana moa I maka upu ia. Lana matauri, e ka ua kele le fai ngā ua New Zealand ma Samoa. O I laka I ka kirikiri. O mea o mai I lalo le whaamalu le whainga o lea. Pea koe whawai ko ai. O lana winga. E hifo whai ke kenga ia New Zealand. So ngā au mai information koe ngā mea o aku mako leo Samoa. E suen mea. But at the end of the day, o le kau kirikiro ia. O le upu ngai whaangai ngā ia o le aku e whautuaina. O le ala le si mei kua le mea. O le involved. O le mau sila le mele io e ke o fa pe ku le pa manako e le e fa sa wat upu le me va me fa sa ile se me fa sa le va ko le fa o la ku ke fa ala o tofia ia le team sa mora va ia ele I manino mai po I tonu te ia le team la ai o lo fa mangingo mai e ia le team mai New Zealand I tua e advicinga ia le team foglia morisa idinga ia pe o mena fa uma ita po kala me maso wa no ia fa uma toita me fa no tu le pole o le tulanga o me fa pe la o tilo ala o tilo I tunga me fa pe ele fa pe e au mai sa ole le tulanga o mene langa e man fo I le moni I so I ua o leo ia e o ngaunga le mea leo atu ai. O le ala e le mawhai fo ono tātou whaia ni whaamtalanga fo o leo ako e whaisusuenga pe o ako e nganga ako e whaia I a trainees. E le mwhaia tātou na whaia tala na. Walanga e kautera o iai kongu I mea le sa ngiei le tūlanga lea. E le ma lea fo ila I am leo ia atu. E whapea atu I a tātou I o. Male media man mea ma kusi e kusi aku I e kali mai I o le mau kia koe whaisa suenga. Ele whapena le whainga o le mea. A whai o e stangata puntu. E tau ana e mawhawhau whapena. O mea I, confidential mea I. Nani? A le mea le o. Wo o I el tala noa al tō tele. Maleli ia le ngā kusi. Na tele le mea lea. Maleli ia le ngā kusi. E ke loa le a whainga ke ro kusi ngā kusi. Kusi mai ia o e whaeling o Australia. Le minsta vai whafo Australia. Penny Wong. Tusi mai a Penny Wong. Tusi a Luxon. Tusi le ofisa lo ia. So kako ki lo ua ova malele mawhawhau. A le whesili.
O lea lang ang alwenga na fai sa mo. Nga fai ngalwenga sa mo ta tali. Nga kokongi nga taxi sa mo. Lea. Na fai ngalwenga inei ma alu ito tono meu community sa Samoa. Ngalue ini communities. Se fa mole se nga le la ofisili ku ya nga ola ke mam lam ngi no kile loa. Ana o la foto a pi fa sa mai o deli. Ele no winga ni fingal bunga nga nga ya ku. Tulepa ele I fai ngalwenga fa tasini. Ai. Ale ai se me ele mo se tu pertanga tali. Ele kai ngalwe fai. Fai lang cast le mol me ole mau. Yo no sa na fisili ma ya o tele me. Ya wale malam lam se meta ole mau. Ya le na fai fo. Mau aku pele ko ngia ka yang fai ngalwenga. E mau ke aku le si ma ko me nga fai ale skopa. Nga perform bail banga le. Yo wala tio le sa ngo so ya sabe. O ya le ku e. Aga ko la ka ola o ka yang nga perform. Ilang cast. Wala ko ngia. Ale na al makupe ole me. Ale ko ngia ka kai. Lo winga ni finga duanga se nga se kampangi po se nga duanga malo. Ile lang ato. Promotion nga alu file promotion ile file linkio. Owe. Ya mangkuala benga. Ya o komisi fo on commission mo ai tunga melna. Ile sa benga fo ile le fa pe ngal wenga tu mau le usangia. It's just a promotion. Ai mo lang komisi lang o ya la fa me mali ma fala wilo pisu po. Fala wilo ia lembe ole fale lo. Melna fa tu le pa inei tu si manei me uma. Asu e uma malo New Zealand po le alta nga tanga tali. O le alang ngalwenga le fai. O le alo na tulang ay tonu le malo. O le alo na tulang ay tonu Samoa. E yeso na tulang ay tonu Samoa. E yeso na tulang ay tonu mene fai ale tonu o New Zealand. Ele ay. E alang na tali ma lang ay tatawa. O le ay ya tataw na altang tay tusi ito ay tali mai fo tali fa le il malo New Zealand. Langa ole me tawon fai ole process na me amalo. In a professional way. In a professional way. Yeah. Ay lefa pela. Wa away New Zealand lang me lefa. La alwa su ngal temil nei. Ola au tilo my profile ni ta. Ola ale me alta tan le na foi. Fia tau sanga no foi nei fia tau sanga na roi no foi I Australia. Ola ala na mele na foi. Na mawai ni tax ale tunu. Na mawai ni famniang ale tunu. Na taalo I tunu la amile tupe nei New Zealand. E tau sielo na ai ngai nei New Zealand. Le se mea. Sure. Nei te ila ufa pea ia le rile. Ai ua makua I au New Zealand yang me ye fai. No. Sure. Lai alu mata I tu le ila ve New Zealand me le ye temil ne. Sinka ma isasia I le vale. Lokalo. Yo. Le tau fa leanga ia Samoa. Le tau fa leanga ia Samoa. Tau fa leanga ile malo la tu I mai temi nei. Tau fa leanga I pale mio Samoa. O le pale mio Samoa e matua silia to na mana ia. I so se to nu I fafu. Ile manga ia koinga le. Ai langa o le process lava ia. E te tau na tali le mai ai. I tu si e watu so stanga tai watu ini. Ono le ia tau ana ia. Ia. O fa mamang saungan na o mele. Mai. E tatu te au tilo umala vai tunga me se sela. Asa volta ta ia o sa e mai nia na fa fitauli dia. E ka ki so e uma le me. Po o ia ma fu al fa fitauli. Pe sa o la volta ta le ma fu al fa fitauli. E le va pe ka ko lo fai lo le fai unga ia. Le. E pe o tu langal na tu lepa. Aua ne o tatu no fo pole ai tu nga mene. Au le si pesili nga kamaro lang kusinga pesili pe fa fea nga fanti ia le deployment le ro ia usang. Ia ole ala nga ia. Sele. So se malo la bo. O manga fai le budget me nei. Kelo, ole la ko kusi fai ko kele. Ia. Au ia nga in ba kusinga. Na fu e isi lo ia nga okay lo nga wow o kambanga le ku isi fake pages yo la olina le so son ke le imbe ale le maku le
O le mea lai langai. Alu lo. Ai koso ku le ila. Me I o mala ia le tangata ia tua ia. La fi mala ori. La fi mala ori. Ai koso ku longa ia. Ku ai lo o le mele. Me foi la le o ia. Ele ko o foi samo. E fai mai ali fu. O ia manga ia la. E o ke foi ia kura alla le fu se makua manga ia. Dika ku vai. E pena ku ngeka maru fa sala met ku ngava. Ai ro pera ku main speaker yo le il ku kasi. Eu pega com ele afião ali de palmia, mas vai lá e o argata vai me leilang eu pega com ele fa main speaker yo. Awarang la kumuy palang eling samo. Maro tulepa. Esa complain di sini yo makuso. Tahu ngai lisi fa fi ngai la ko kuso. Afole no kung fa palang i fanga. Ele mas se palang in sa fa ko ngolo. Iya. Dokta. Iya. Aftai dia tua le ka mai si ku ta. Ave tuen ni ava no. Tano ia isa upu family ita tua marta una ia masu fina ngalo fo I semta upu ri pa ia ma fa mai ita una ngorni fiat ma fa lo. Ya, ele ai se sia mata upu o toi. Paul nei watu la ufa manianga tele lava ila tau whanau o uso tua whawhine fo. Na whapeo na whau nei le vai asol nei tono o Kilani. I universite o Kilani e mai universite mai nei New Zealand. Tele nei alom whanau sa mo o ta mita ia mo ta vaai atu iai. Ia e maua lunga lava ia pasi e ta mati nei. Whaftai tele lava I le tua o no lona lofa malona ngalei. Ia tātou Samoa. Mana ia. O baenga umanei e mawhai ana sosoni atu Samoa. One way or another. E mawhai ona wata miti nei sosoni a Samoa. Ia, whaftai atu fo'i nai paanga masani o tātou pokalame atu lepa. Ia, leuso fo'i a malo pa ia kalolo hunt. Nau o mai a inei leuso. Ma maila na whaftai tele I tātou pokalame atu lepa. E se le fia e wha longo fo'i. Ia, o kamaia. E o mai sao a kamaia, o kamasa sao fo'i. Tasila nei tangata na skosipi mai whafoi mele o le insingia. Tawale. Mea la kau computers. Computers la tawale ia mechanic. Mea la kau computers la tawale. Le leitele la kamitira. Na o ia na sa ia mo meo tawale ia Toyota I o le Escort. Ia samo. O kama matu kamanga. Io. Le ala o manui ai New Zealand. O kama ia le mga o mia kele New Zealand. Le poko le fa computer le o ia tono mene tawale. Ia ma watu e foi fa manianga I se o niece o Petunia Hunt mai o Samoa Olanda fai nei lana lufu tasi il vai solente nei ile stona ia ai na fa o fo I uta ile papa ngala ila ngai fo bachelor nan fa o ia fa tele ile lo fo le tua ia me se fo ia na wo ma pa anga ila lo il matu back and save ia lo se ia Juliano Price ia ma se Julia Junior keki ia o ila to umana e fai ama ia manisia to tele fa malia tu fo ile pa ia male malu wale ma fai no o tu ye se leu ia ana to te sile fia le ia ta to wa maftanga ye lungal po kalame nei ia fai fo ma vai fo yo ta to fo I no to finangalo ia mo se fo ma ua ia e mo ai fo ma fo to file mui to ma po kalame fa pe nei io Tate sau foi le sitemi. Ia e felu fisasi lo tamba fo fau ni mea ai ela foi le sau no mai fo tu le pala to ia. Ia ta fa long. Ia na mo ai le ele o manatu ma o to e fai e tu lo tamba fo fau. Ia ma ta ilo la ia le o le mea le anga ia tatu o tunu. Nei mea mai fai lava no tatu al lo fai tatu o tunu. Ia aftai to ai foi le pa ia ma le malu sa mo tu le toa mai se sunga I fa fenga mo la tu faltua. Ia
mai se le fionga i le li palimia ia fa pe foi le ao le malo Samoa fa tai tele lava to vai mal to lima ia mai se foi fautuanga i tono le tatu palmene ia fa pena foi palmene ao Samoa ia tati sa ila foi il to ina ia ai o tatu malam lamba le ia o fa alo ai mal vata pui o pe o melna le on tau alo ni fa mtalang ia ai le ave foi na mea ma me foi o la fa ia o eli to ina ai fa ngalo ma kau foi mai kau mga kumai amba ko li to ina ia no fa pe tele pa fa tai tele la mo po kalami fa tai fo i il ta fa ta tan ni yasu ia fa pe fo ia lo so atau lo fa pe ona sosani fo po kalame ia soli ia fa tai tele lava malo lava le on sai ia ia fo stai me luma ia fai se lua po kalame mo fanua ia mo le atu le alu fa nga ia mo fanua wa make ngofongi asa ma feiro ia pe o tulangal na tulepa mo le atu la fa tai tele lava ia ai mo nei ting ia na yo tu fa fine Samoa ia o le vo nga vo wala fokus se vai fo o uni ia awala o to na i fo ile asa ia komana tinai le soldatu tina ia o malanga tu fo i fa ngai malona ali ia pe o la una to so atu nei taimi tu lepa ia fa tai tele lava il mal pa io le tunu ia so fo ia fa tai tu vesingano ia manatu o leo ta pa i mai si ui o ta proklame ele fea na ve sia langa o la fionga lava ia o le fa le bulo ia le na fo i tu le atunu o lo fa no fo mai le sua fatanga loa o le alo tanga loa ia ta mai fo i tu moa ma vai monga ia le na la mele o toe ia leo matai ia oe ia le pale mi or tu atunu so le ia ele fai foi ona tu nei lalo ia le tau o le meu fa palinai ia le teita i o tu malo ia mai o lau fanua ia na vale ia lo sina ia male foi fale o le ai salvalasi ia tena ne foi le fatolu ma vai ngalele pa ia ai le farsanga unga male ia masinave male tua ia mo pa ia le so ia ta te baba ia mo ta no te sapi ai le atu Samoa na ia le tanto nunga ta to e felua i le vai so fo pe a manatu ma pule lo fa ta to ta ia so ifua ma so ola e mo temini alo fa te le atu le fartua ma no fo alo ia te felua pe aftai tele ia so fo ia se fo ia io pio le na le atu ue pio fai atu ia i le tutusa temi uma i fo le temi e te whaalongo atu pio tau wha i vai vare whaalongo i fo le temi e whaalongo atu pio wha o Sofia langona tuaina io ta penanga e se io o mai lungo le fola nei i tatu te whasoa i fo le temi o na matua le fia whai mea lapa i le temi o matua i whaatutu ngata i le temi e ngata i e sa ili mea o mata upu ma ioe leanga i le whaingofie o matu whaiva lo fia ngai maluto pa ia maluto mamanu ai i le tetonu ia i se o leo lani i mare soifuanga o lo tatu pe nei ioe aisia le natura ia mare soifuanga ia male fuafuanga lo tatu matai ioe po le alava malea e ia le temi o le atua me uma o le temi o oe ma le temi o mo tatu temi ia e fai ale me loto ma manatu ia tangata ai ele temi o le atua na te whaasanga tonu ina ai le soifua ma leona ioe ele temi o le atua whaatonu o le winga lavane na o le tatu ne Yesu e leo sisi a mea le mea tau oe ma o tatu tangata fai maile amatanga o tatu po kalame
Ia susulu atu o i tātou, Pa'ape o le moli i le pongisa. La tātou a mi o ia lelei. O oe ilo nuu o a ufo ilo. Ia taita i tonu e uale iloa. I lea la moni e tau i lunga. Ia susulu atu mo Yesu. O oe i lo nu o a ufo i luna. O le whai unga la vole asu. O lau tangata ma lau tangata. O lau amio ma lau amio. Ia susulu atu. E le susulu atu se moli. E le susulu atu le la. A o oema. O a tātou amio. Ia whai tātou masulu e mumu i le mea ponsa. Wha umai whapena le proklame. Ia o a mata i le nā. O te toe whaai u lea. Sa mora pere ta toe whelua i le aso ata iau. Tālo talo. Ia a wha umilo soifua mala uola. Tātou toe whelua i ai i le aso ata iau. Pamaria mai le atua. I le tātou malo. Malo o Samoa. Malo tātou uma. Io e. I le whapeu te malo i Samoa. E malo o i whia. Pe te malo i Samoa. A whia malo ia. Na ona o nofo i Amerika. A o lo malo. O lo whamuli mai i lo watunu. E pele ia te oe. Pele ia te au. Pele ia tātou uma. Manuia te itai o le atunu. Manuia te itai o e kalesia. Manuia tangata uma o Samoa. A fua mai lava i maunga te tele. Le la wau sina. Ia si pa ia se pepe fto afana mai i le nei yaso. Se upu o se sema le tonu yo e ua le ato tore ngangana. E wha malu watu. Yo e tatu ia ia. Susuatu vai malu puenga. Ia o lau tu wha tamari. Ia e mangaroai se o lau tu o ona. Mo teminei a lofa tele atu. Ia o lau tu au tuila epa wha aftaili o sua. Feiloa ai. I le swafo Yesu. Amene.